Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena I mono tuwa e seato, siaki mua mua pepa balanga I da malaiva ane de tele. Ona e anga ine ilo tuto vandi, o lo o yai de tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loi de security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tere lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatari tali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le aisona te tomi a o whaatari tali ai lau whai malanga ese atu. O nei wha marianga uma e te maua I le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet.
You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome.
O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia mālama lama atili o na sila mwhai tau mālama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga.
Malo le soifua maua ma le langi e mama, soifua manuia ma le langi matafi, pa ia maa walunga o si o tātou wa tunu. Pa ia lava mai le vavau e o le wha vavau ona o le vaiaso, o le wha manatuina, ma le wha mamaluina o le vaiaso, le ngangana Samoa. Ia manatu e le to e au talaina o sa wa umo na tātou langa. Samoa o le ao mamala. E le aia se whaiva e le ifo i se asa e so o ngā whangota sa ngole ngole. E lei fo i se tautai na te toe son pulu mafuaina Samoa. A wā o le fue lave lave. Samoa, ia, e whaatusa i lei a hivi via. E au taratalanga tā. Ai se a e whai e nei tala whapene i le atunu. A wā fo i o mamalu o usa mawhainga e tau tupu o ngafa. O le mafuanga lea e a leiona whamaile tala o tonga e taratau a e talatofi tatou. A walanga o tofinga e a fua mai o tātou whaasinomanga ai maise o tātou tupuanga o tātou ngafa. O ngafa e sili ilangi, o ngafa tauwee, o ngafa tau tupu, o ngafa o aloli, ia o Samoa, ia AVV, o le mafuanga le nai leina whaina upo le atunu. No winga, e le eise poto, e na te toe nau tofina Samoa e lei foi se poto na te toe si isa matala langa. Ta lofa lea maofo o lofa antu. Wa o mamalu o sa o whainga ia ua maea o na whaata oto e le toto masaa o ni o tautua amani o mātou mātua. Ua maea fo i o na whaata oto a o se alau o ia i tofinga tupu o lo tātou utunu. O le melea ia e whaata lofa atuai maofo o lofa atuai. I le langi matafi ma le soifua manuia. Manuia le wha maluina, ma le wha manatuina o le vaiaso o ngangana Samoa i se mātou utunu o Aotearoa nei. Aotearoa au se talia ma Amerika ma so se tafa o le kelope. I fafo mai lava o Samoa. O le vaiaso wha maluina le nei. O le vaiaso o ngangana Samoa. Ia ai wha talo wha tuai le suafa manu malo. Le to e tautaina le whaleta ma to e sala le atua o malo. Wa o lea ua sue fue le tai. Ia o sa fo i mawhai ngā o Samoa. Ia e pe au ia isa ufa mitalanga pe leo o iai. Ia e se vaenga i se iota e toe sui. E le ia se me toe suia. O umona tā mau. E o ai le whaavavau e mawai atu i au ngā tupulanga. O mainge i au ngā kupulanga. O aku isi au ngā kupulanga. Ai fokua i mainisi au ngā tupulanga. E le ai e tu mau e o le whaavavau. Ia e tātou te whaafetai ma mori la au whonga. Pea o le mawaenga o te whia so oi le tala le tamalo tau waso i whaleata. Whe polo na suafa. Ina ua maua tala mau malolo na tali o le ati o ngie. Ioe. Wa manu malo i lea mouta. Sau lea motai malo voi. Ia e whai mara wha manatu o le toi ina e whai fo i o le nā o le toi aso nei mua mua. Sau marakama ua malo fo i le toi aso nei mua mua. Fia le o le kama ua sau malapa lapa o le mangu malo la au ia na ta alo ai. Le la ta alonga le whai ngō fie ma le toa fo i ma le tama tau ta ua e suafa ia sa le maungongo. Ai fo i mai le tama o le antiongia ma le fia. Ta uilona ta maa ona o le pati ta oto le toi ina malana tapua inga. Ma le tama ilona ta maa, ia o le ua ou sau malapalapa. O lapalapa ia nga whaiere ka alonga lea nga ou malo mai ai, le ta alonga e whai upo le tunu, le ta alonga o le aingo fie, mo le ta alonga lea. O le kaunga lapalapa a teia le ulu e whamai upo le tunu, o teia le ulu e sa ele vai. Lea la ua sau le kama malapalapa o malo. Ai whamele tala alona ta maa. Saula ia, tango e fusi whaatasi lapa ia. Ona momoli le fonga. Momoli fonga a leanga o le no foanga e ai le tupu. Mai momoli inga fonga. Ia le maa fua yona tatou whaia lea upu o le ua mae au na momoli la au i fonga. O lapa me ia ua momoli. Lapa o le manu malo. E le ongi la palapa la onga o se la au o le ngiu. La palapa mai le ngiu. E le ona o se la palapa ona o se la au e fōringa mai e uma ave whao ngā e wha mumu e se afi. E le ona o se la palapa ona o se la au e ta oto pala.
ai ona o le ngā luenga na e manu malo na whaatino i le lapalapa. O le mafua anga le na ua whaataua ai lea whaupunga po le alanga upu. Momoli la ia o lapalapa ngā fusi whaakasi ai momoli fonga. Lono winga e atangia mai tua atu o lea malelenga po o lea saunoanga. O se whainga taulanga o le loto whaafetai. A maea o na whaia o se wha moe moe ma ua au I manu o ngā momori la I o le whaafekai marevi inga I le tua. Le alana e alai o na mafua o na tātou whaia upuia. E maea loa o na whaia o se lotu po o se sauninga lotu to I titi a le se tula vale le tula ia ilunga ma whaapea. O lea ua maea o na fusi le whau o malo. O lea ua maea o na fusi le palapa ma momoli fonga. Mafua mai I. A o lea le fonga. O fonga o le ulua I mauta lea o le ulua I mali e toa ia Samoa. Mali e toa sa vea. E whaatupu I fonga. Ia ka kia la kupur kingo. Ai o lona whauinga ina I le whaalea nganga o na o tatou o talia le tala le lei lono winga. A maea o na tatou whaia o se whaamoe moe o se ngā luenga. Whaapea I whaalo loto ia te oe ua na oa ua se au au na e lea o ngā. Ai ia vi ia masanga vi ia bea le suafa o Iova. Ia, whakaalofar ngā mo kako. Le au te tau mo whaia whao ngā antu vaenga o ngangana Samoa ona. O lea tau te le vaiaso le whaatau ina o le ngangana Samoa. Ia, bea na whaiatu le amatanga. E le to e tau su la o tau mamalu mo tau sa ma whai ngā Samoa. Mai a fiti ae o le la le nā I fiti uta. Ai anu ngā ngaifo pe uongo toifo. Ia o whale a lupo le atata o le toi vai o le la. Ai au whanga ai mamalu o Samoa. Mai le matasaua. Ia se ia pa ia le pai o le teino nā whanua. Pa ia nā, ia e tausi pui pui ai, e whale upolu o tō whinga ma whale upolu na tū ta whaitoa. A wala la tō whatu a inga tausi e pola pui pui a inga, nofo a inga, oe a inga o papa. Ia e miso a inga nau ta whaiwha. Ma lore soifua manuia, e a mairi sa varinga o le niva yaso. Samoa lava ia o loo matua, enjoy lava. Pea le pese workiri si masi o lai joy to the world a Samoa. Ia o aise a le fia fia. O la e uia e tolu aso whailonga ino sisi ngā fua. A langa ua on whaasoro a koa ia mara vai asoro ngai. Wa leo toi le leia I lani ma faufaunga o ni whai ngā luenga nisi. Nā o le fia fia. Ai tau te si la fia uto. O lele fato a mai a nei e tu lavano umanta matatu. Ele sauninga whaafetai. Ale malo e whaafetai ai le au whai ngā luenga ale malo lea sa fita I tunga. Ele ngā patia I le tauawa mea ina o aso re porkalame o re sisi ngā fua. Never, ever, 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 ever in the history of Samoa. Ua kupu aingi mea whaapenge. Yes. E sa o are kala le ke ieri ko ke le o ngi mea fou. Yes. Wa levang ka kofia va ai ngi mea fou. Ele o le mea ngā lenga ko manga ngā o suiri whai ngā malo. Se I whai ngi mea fou. Se I whai ngi mea lele ua ki ngā fo I makai mea kuai, mea kuai, mea kuai, mea kuai. E oi. Leanga o lea tua o mea fou. I am the God of new things. O lea kua o mea fou. E tau ti talitonu lau tala lena. Langa o lea kala ngoa mai erikus ba ia. I am the God of new things. O a lea tua o mea fou. E mawhai ngeia o ngā o wasainga le ala. I le vao lafu a. E mawhai ngei foi o ngā o whaakupuinga se vai I se whangua koafa. Mai. E mawhai ngā kango lea kua whaakupu le vai le desert. E mawhai o ngā kango whai le way in the wilderness.
because He is the God of new things. So don't be surprised if we started to see new things in Samoa. Oh my good boy. Ele ole mele kako manga ngao. Ole mele kako manga ngao yai. This is what we were longing for. We wanted to see some new things. So please accept new changes. Yes, it's okay to be surprised, shocked, amazed. But hey, let's face the reality of life. Leanga sa whaapongi sa inga o kou fofonga mani o mantou mata. Sa ta whaapongi sa inga ma whaapu mo o mo. O le mele le saka ko ye mo mua. Pi whaafale o whapengi. E whaapu mo o mo. Pi sa whaahofanga whape uma. Pi e pungi pungi mai ni o tou fofonga mani o mantou mata. Pungi pungi au ngai kou loa lea a. E sa orkala mu fasa ya simpa. Look. You see the world. Yeah. Remember. Kala mo fasa ya simpa. Remember. Usala ole wa e o ngai ko inga ngai la unga. Wa yo for. Yes. E o fo. Mai la unga sko ingo la vea. Ah, e o ko avese se fa la unga sko ingo la vea ya. Alanga lai whake ia ka maloa. Ko I ki ama liu la vea ngā koe. E alanga kasi o ko inga ke look up te li ko maloa ko inga, ko whare lio riku. Alai sa o langa lai speaks from his heart. E le I wa ai ko ki ama liu ko ingo la vea, I wa ai wa kupungi ngai mea whapengi. E oi. A le whawhekai I le atua. Wonga va ai e yonga maka. A ole mele nga fa mafai fo kuanga la vea. Langa le wasia le sa ora ki ko po ka kipi fo ila loko vale ai a mai nga o fasi upo si ko inga a wale a mai a ko le winga o launga ko inga. Ole mele sa ngo ai ko inga. Ole mele wa kupur kau fa leanga le fai. Ora ka le kala ngor ko inga le me o langa kau fa leanga le porokiki. Koe a pauana mea ngau ia la vea. Kausa ore ngō kuila epa. Paua ngā. Tēnā ngā lai ngā ke sila fia. Kausa ore ngō kangaka ngai. Ora uku alalo fo ile lea wako ia au kou ia la ko inga ie ko kio avele sa vali mare mau. Kausa o hale ngō kangaka ngai. Be straight up and, say their names. Yeah. Langol me foi le la e a maka e manga ia. O le wingo fa makalanga. O e manga ia foi sa nganga ngai ko inga. Ai pau le lavi. Lenga a ko fa winga lua inga langa e fai silo loko la ko fa. E lo loko la ko fa ukanga. E le kai ia o ma fa papa o la ko fa leanga. Onga ka ngofi le ka kipi mai ma fa pe mai. Ia le o fai kala la vea o mea fou o mangi mea o fai e fai ngā malo le o iei. Ei, a whaafofonga ka ngaka e malama nganga whaako inga, malama le whaako whala inga ko inga. E malama le lei, lai whai kala ko inga. Yes, whatever, mako vai, o lale winga koe alfa mai ola vea. Whawhekai whatever ngau whai mea ngei. Usan whau inga ngar kala ko inga o ko wia le au. Kulo, le au mosi ma le au le, wailanga i le whapeo whako e mosi ko ke mosi kausanga. E rika kai makua e kausanga, ar makua mosi ar whai ai kuloa. Yes. Ora kau kala ngoa faʻasoa ar ka malo lai faʻasoa faʻako inga. Fou mea ngei la mako vai. Ai le se mea leanga. Ai ao le winga la kua pakakua. Ora nguku leanga le kala ngoa mai ko inga I mea leanga ave langa fau kuanga le malo. Mana tua mai. E ave anga I so se fau kuanga kau ke ave anga I le whainga malo. E faala vaa umafinga ngalo ka ngaka I le whainga malo. A le tau te sirafia mama ka koilor ka ngaka le a makar mere o ngukureanga le a le ma fua inga fa le kongu renga ngana le ma fua inga fa le kongu ai mai ma wea ko pa wa le o ku ala lo ngai ko inga la vea ma ko se pe ma nga ya ko ifo ko fa mangingo le mai ko fa mangingo le mai kausa o lo fa fiso soangi mai le au le malama mai o ke o le mo ke malama o le simbea
Mo le sila fia ko aka ko langa wa mata tu ilo le veso ngan Samoa le o mai le saunga sko inga tanga esa war kala la vele nga fai ia o foi la ia so nga fai solo ha udunga social media no se lau pasenge se ilo uli makamakau ko lo pulo makua se lau pasenge ya kia ur saunga ngar ko inga ia la fa fenga se ko inga se fa kwala ukara le au vasi ele ka ngofika se fa mai le wa va ia le pal mia la o kengia e fa fefenga sau ola vea ko o parmia lenga sau au mai o ile o te fai atuai ma tua vai tele o tau mafau o le a fa fefenga ko lai mai fa penga la vea ko inga ole ko uri le o finga o le molia mai ale ku malo o le fofonga le o le fai pule o yo sukulo o le pale mia o le fofonga le o le suyo la to o le fast foi ya nga fiso so ngia kor ka ko por kala menga ya ku ulolo ko ai le si vai nga ya ola sa o le ole faukuanga ma nga ya ko inga le nga fai fu lo skapu al ma nga ya ngo mo o ase ka usa o me la vea ka o me ko inga ngor ko la wori le nga le me oi ya au ki lo fu lai ku ulolo ko er ko inga ka ngwar ka ngaka ye kulo e fa ngalo nga ma fo o ya lai fa ya ku yer ko ala le winga ola fa matalanga le uta fa ya tuai ai fa afetaya ile tua o lo o yai ni tangata faito fa e o se i fa leo le maule nei ona ua matua mafu mafanga le mor kau fa le e vai ele o ifo ie io ele o ifo e kapua i le Sofia o le atunu o ie ka wela ukala lenga fa kwa ngafi Samoa o ie pinge la utala len o fa tu ya auto wana na fila atunu pele le loto e ngake le la ngonga inga la ngai sa ora kala kupua ka mesese le fionga ka ma ainga o la fionga su yao e ngake le la ngonga inga le anga ele imaliu ele ikinga inga isong kama ele o sa ukala sa nganga le malelenga ka ma ainga o le malelenga le fionga ku yakua ele hango iai le anga ele imaliu hai penga fu koko hai sesi o nga kulo okay sirafia ele fio ifo sa fa iai they will never ever know the meaning o le kako waso fa ngau kau ke fia iai ai sea le anga ele i pei nga sesi o ngiola ko kua ase price ke lola ukala ko fo i mer kala le upenga asiaka le sea le nga faia le lokua ma ko o kilangi le kala ngor ma ko fu fa mga kuinga nga ko kongi i le ola markoko nga ko e kango sa o ale sea kango i loka loko ame sea usa fa ka maringi ringa uroi maka ai sea wo ko e mga kuai ngai le sacrifice a lo great grandfather nengo fa ya ko ngafi e ro majak paikia ko ingo asiaka ma nga olo mar ko ingo asiaka kai koloa ia maisi ai wo kango ka wo ngo ye lua ko o mai o sala fai fa solo mai ale ka o mai le pese le ka o mai le pese le ngo umango kango ka ko ngafi le ngafi so angi ya lawaki nga ma moe po ngamulo ulu lawaki ma moe laua kie o le toa o Samoa kuilangi kaupa makanga loa ngamulau ulu lei a kaua malai ulu ke vanga i inga maisi o ilako wia ngamalanga i le atu Mariana ko akele le anga o le maua puli le mau mua lea o le mau pule hongo i sala fai nga fili uma mai ko o sala fai o mai uma le la fa koi inga o ngofo la ai la unga le sea ai o la fionga le sea o sak pai kea ma fai mai i o ka ko manga ku ngaku o le aso le ngei o le aso o le sa o lo konga ngako kongi i le koko ma upo i ma le ola ele i fai ngi upu
o le koko ma le ola. O koe manga kua I lola ia lea. Ka lo fai. Ka lo fai I la ngonga nga o si o mako ko inga. Alo ke faiak. Asiaka maanga olo. Maua filimaya, asiaka filimaya, longa kari. Asiaka filimaya, o longa fafinge kausala, lo makua ingo ya kausala. Loa umai sak paikia. Kausala, o langa kama mele, lo kinga. Nga umang koe riu kofanga mariko inga. O aku ai ai ka fefea ko ai le aku o fa ua ma fioki ai ya. Iyo, fa ko ako e liu ko fanga mai. About 50 years ago. Ko ako e liu ko fanga mai ku lo la ko ponga ivi. La o ko e mai la o ko I Samoa. Kasi le me wa ka nga fe se fa ko fala ingar ka ko ku. Le aso le insect daily ka ke fa mga kuinga. Ai wa ka fo inga aver ka ko fa ma malu ya iyo. Ko inga aver ka ko fa ma malu ka ko lava ko nga o fe o ki sia ku. Si le va nga o ke lo e wa ye fa ko fa la inga. E fai u mai la aulia ma de ko malanga ngo fo inga. Le nga ai sea. Le nga lafo I ka e malama I ka ngaka nga kauki nga mali riu I ola ku ngiola ku ku a mo ka ko maku malama le lafo ile le la ko fai uma ya me ya oi awal mele bo ka ko ngar ke le ari fa solo I lalo le waki le ke le fai akore ke le nga ko fa solo I lalo le waki ma ave ka ko ke wai ave me pa langi ma ka ka nga o fio ki mai ka wai fafo ai angore so le mea ngai o le mea whakaua mo le insect day. Australia and New Zealand. O kangaka nga maririu kaua nga le New Zealand ma Australia nga maririu wai. Ai wa kaung wha mangaku fo I kakou kangaka. Ang wha mangaku fo I kakou. Ai me se ala le aso le. Whaaftai tolo pulo, whaaftai tele to telo I la tau na maua la tau metos fo I e po la tau whailonga tau aloa. Whaafekai, whaako whala inga I le ao ma malu o le malo, ai maise o sui o le fono o sui tofia, whaapea lau fionga le pale mia ma lau kāpeneta. Whaafekai. Ka oka koi kiki maali liu nga isi ko inga I ele woka vai aku whako mawangi pingi. Le mele nga kako vai aku ai. Ia e pingi e anga o e pingi e anga o vai nga kuila e palako. Ioi, e pinge a ma maua e whaironga e mirikingo whakasi ko iki o kale I loa ia mauka ngakanga maua la ko pinge wakea. Whatuai. Au ko sila sila ku sa moe ka ngakai wa pinge ma kai mingi. Afrikai kele. Afrikai wa maua se pinge sia ko inga le fionga le whalolonga ya anae a whaanae. Afrikai. Wa I loa fo I se sao sia ka mali. Ioi, Afrikai wa maua se pinge a. Pe ao Sir Michael Jones ngai ngesi o kama po ai e whafkai kele maua pinge ngai ngesi whafkai ruanga lau leva ulo kamu ka oka se leva nga maliu fasia o ngai kamali ai le ai se kau ai o se mafau fau kuila epa se I faise kasi le kangaka ia ke whapea sa kaunga maua se pinge kau oloa I le 5 kausanga upomongi Apea ai mo se pinge kau o loa la fionga ya runga lau leva ula kamu kai mo le 5 kausanga. Ia po before that. Kai mi ale fa ko au mai nga kupu le assassination sa manga kua e ka kaunga. Ia ala me wo ye. Ia vai. E vai ya ko le fo fa fis. A vai ka ko ye. La fionga de fon fe kalai, kasi fon fe kalai makua moka. La fionga ko or mangingo ele o pepe. Pala fionga ile fasinga, ka bau fasinga ya ko le foa. Mawar pingi. E HRPP kulo ka ko I me sa. Ai le anga ile hu ke asinga me o paki. Ele gi fainga paki e kau ke o mailo I singa fu a Samoa. Lengi paki no more party, no fast, no HRPP. Kasiaka ko. A o le winga le o te tau avatua.
O le mea ka o whako whala inga. Ka kōr marolonga. Kau se ka ko faʻasoa ka kōr marolonga. A foi mai, whawhiloa ia sunga le ataua. A wa maanga iau ka mawhauwhaunga wa se e ar maanga ior whaasoa ngi wanga le fiafi. Ta tor marolonga a foi mai, whawhiloa i kaut whare runga pokalami. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. A fio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o si tangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malaiwa ane le tele. O na e a nga ine I lau tūtau wavandi, o lo o iai le tātou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whalero lea I se wa inga e matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu. Le whanaiolo airport VIP kwa. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster.
We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Mo le whaongaina o le talo wha. Ua toe se furu le tasi minuto le talo o le itulau le tautua whaawau. A le Blue TV ma le poro kalame o le Tautai A'e i le dei vaenga o le afiafi. I fia whailo atu o le ua se ei. Ia le au waa le telefoni o le vainu. Ma le lato kapeteni. Ia le sunga ia le ataua. Marufui ma lore soifua manuia ma le langia mama. Soifua manuia siaka. Ma lore soifua lo sunga le kako kai. Ngi po kalame ia mo se ka ko ofisa ka no fa Samoa si mai ia mai le de yaso mai le de yaso ma tango fia i daga le le tua kere fi fa ngi fe au mo ko ngi pula wa fasi kimu mal malulu ia ba ora le me foi le kilo makamaka i fa asala ma ku de epa ia o ka mo ala sa go so o makamaka de ia epa so mai lo ko inga stui Jole, fa kere inga o ke rofa ai. Ona mo pe ngase. Pe ngase ko ya kire pe fai for ngase o ku le pa ngase o fai siti. Ale. Ani o foi ni palo to ina si ai longa se o foi la o foi kala ko. O kere ka vo o ko ngore le fa si. Ai ka kola ka pisa mo. Ama ko ni ko ia. Oia. Wa wese ia. La ka ko mo ko inga pe la bo ia le pule la ka pisa mo. No fai ke o masang ia ko inga vo le masang ia ala fa ia. Le sa kwale. Lang kara vo fai so sa kwa so fongo pe sa. O ngai me vo ia o ke kau mai kau fofa pe vo le wa. Wa mama ka le pisa mo ka mama le i me ku ko ka sing fai ngai. Ui, o kiri no por algo ma. O le ofisa mo so le ka me mo ma ka. O le me mo ma ka po ia lai ma. Sa ro ia lai ma. Mai o ia mai afa ku ka vai po ofisa we afa ku ka o ia sa konga, o fia konga ko inga. So le fefe le mati la tila o le toi ina wa matua ai wa le matu fatu talo failo na loto. Fa ku inga fo la ko o supporters ho ia fesida ko ka fai o la ko mai fiki pe mai konga pe mai. Ko nga funga ko wala mai Samoa la go makanga pe. Le tio sa fa ta fa mai la na pua. So le pa pai kai se pua moi. So el pua ro so le ko makamaka yang ni ya. O le sua ku da epa. Ka fa ko sa ka dia nga ikal pua so. Ai nei faia o le no so e tu Samoa. Ele yo langa si ia ka mai nga mai ya. Ele ma ora si ia la favor pua. Ai o mai ukaria. Ai o mai ya wo furi mania e pua. O i fai lo mai ya o ai pua o mate wo ika. Ka pili ke wo pua. Aliás, man. Le ka foi wa me po pera ku mo sei. Ia. E ku sei de isu mo kadinga de fa ko e me. E ke no le me wo uro. E le fi ha bi po. E oi. Nga fa o ke no ngal po anga fa o. Ai nga fa lo mo ro po ai u por fa ila uma. Kadia ro. Nga okay no. Sa ola. Ore me mongia yo o le po anga fia.
o le pua fia ai nga o ro nga fa fonga ro pua ai wala nga wai ya me fori ka mo fiu pia o fiu le nga o fiu of e ka pua o la no pua se me pua ka nga abi es ka foi le o fast po ska mai fafo anga fa lo mo bala o ko fiu o pua o ke mo ku le pa ikka lo mo pua so aka a mela que me ko ya ilanga fa ka no ngene fengi mai ya o fa longa ko o ka lo ke kusi nga ba fa sa fa longa ke kusi a ke la sa mo po fenga ria la ko o ka ke kusi fare ai nga mo ko ke se suanga ke kusi ya ele fa fo ia la wala po makal fo suanga nga fa ia la uri ma nga fa fo fa ka lai ko fa fo uma me ai ala mere ke esa ai no pono ofesa asiaka ole breakfast fa pengi ma fia ke ukus ele lo pe ma fia ke ukus ma fia for ke ang paula me ele kan ngora na kwa okay ne ga uri so there's a video of the I just said okay no feel po el po alko inga wa how they carry that big ole ka ulang ke ukusi ai le ka ua langa sua le mangfaka yeah there's one so we just played a video without the audio please fiu fa mo le si vai po ai ngai ele mangfaka ko inga la fa ka I just send another new one I can please wa vai aso le press conference ko inga le yokule mangfaka e mo kwa fa se ka o ko anu mea how ke fa ko le ora usi de sida di maro le tu lo la ngorvaso ngana sa mo ora ngana lo ke fa ko le ele ke wore ya la lo ngoro ele ke wor pola ele ni sai o po oi se dai kulo wole se la fa longo se foi la ko fa longo ko ye mai mo mai ya ke ma ko foi o meu manga na ver ke oi le la sa ala ka ko fa longo can we have that video on please boys yeah, ole over ya kungona so le kero oi fa ko over ai le se me fa pia ko ki over ai le se o ko fa ya ko o maro le nga ko ole mele no mo langa mo uma anga fi van mana ya mo poka la me reach out my stamma skasi ole ha mai siata o ma ko nga ma ko receive le ma ko failonga ya nga ai uma e vala au municipal mia pe fanga ma ko so wangi se i kusala ola walo le malo le a Samoa ai soli e sa o ala oi ele ke wo usa o lenga wa ku ngai kama malo e visible la ko malo failonga ai ole le yo ngisi ho se fiso soangi mele amongore amongore wala kana po me era po from fuck ango ki kilo la ange va kori le va go va ya nga fio ke de lo anga re ai va kori o nga e ko e lu de ko sia o paro le saki langa go mu se fese kala nga fi e ke o fese kala e se mangfaka molko inga a ke o fa fi maka o so nga su e por arma faka le nga be ko nga so nga so de ola kamera le ke o wa no ka va koi ia wa en mong faka mo fi me ia file mu la pis fang fao e ka okore le mera ka bo ke pela pela lango le pela la saungi attack se me vo la lango le ka ma ar kamera ka sa usa mai nga ma ka me fa pia ai nga fa longo ka ule le o ke o ko ngai Pero vai de furio va a captain foi de captain vai ka ko va ai mo furi ele no ko ele vai fare ko uma se di ai angi nga se ke fa ko o eso di vai la o ko la le vai mo o la fa la po la ka nga pe sa o nga ma ko i musu ara po ai aru o ko musu ai u ei u po ai ang ke ai u ano makuha ay uwar po ayang kinga kuha ay uwar po ayang kinga esa de pia le sa ora ku pia lo sunga wa lo vale
De ai yo Le la ora o vai aso ngan sa. Ngan tu sa. Ia pe fo kala unboxing lo le fa. Ia. E se po. Olha, fio. Kamera ka o fio. Fio pang fasio. Su e mang faka ko inga. Oe, ya la makua. Ola ka kari mo ko inga mang faka le wo ko ngak kusi. La ko kusi e ko mang faka. E que ai ro po ave mo mora si me que. E ele po ka. Ele po ka. Ele po ka me que o ave. Mafanyo nga sei. Wa kamar sei okay ah. Sei okay mo bu ala. Sei or kamar lama. Ai le ki yo o va ia ku ngai kama. Can we have it one more time that video? Ko maka I le kai minga hand over. Wa mafa ya wa mafa ya ka oko ma ya manguso le yo ngai kama le olio. O vai ku foi le kausa sa enga e kama pe kau ke kepi vai o kama. Kile foi la wa fai au ri nga lor ba. Wa vai la fa ka fa sa wo pe fa ka fa sa wo ba. Vai le worka kale le o kong. Wa inga ai wa piko ko mo ye ke wa suri sa o suri. Ja, la vai. Suri. Le ki o ma fa. Dia kira ngalo ko mu ma fo ngai e. Ma fo ia ma do mu. Ma do mu e lai ko. Sudi. Masalo pese fulu mi ma lai ko ngol. Sudi. Sudi. Umba ko ngi me ka kipira uri ka kala e vai. Pena mo ko ia la tunu moni so ye ko ka kipia makala. Ave uma makala. Ai rori mo salingi. E fai me ngi fo video ka mai. Nga o me kai vor ko inga ya ka. Ave sa o ma upu sa o ko inga. O ko kipia fa si upu ranga le kai ko inga. Cuida e. Ai que ro ka fa kusai fa ka fa mer boa. Ya. O ka morimo. Pea umi foi nga go fo wa. Pior fa ka fa mer boa. Sorry. Le ai kamakong wala. O ka ngaka le okay ku ia. O fiu e fo I mai ai ko ingo fiu ko ia fo menga ya fiu la ngole leo fa kangi ele I leva ga uma fa fiki fiu viti levu na ya vaka ko kia fa fiki kama ya ni speaker of the house nga uma no me nga fiu o so mai do mar kamaria ai so fa ka fa do mar po Allah, mak wow, kifa sa o yar puai. O a ma fa so ai le atawa. O ni sine vai nga lela highlight ku lu some of some of the peoples lenga ma what they receive merits lela ko awards for little pine tau o loa mai de fionga le ma malo le sa fa yai o le tu vai tu foi le mo le pine le lo tau o le tunu i fai pelenga J o petaya Fasolo futato watafa mole lava. Can we have some of all these photos if we can? Congratulations, fa molia tu fa malo, mar fa tele le la vatu war I lungor tatou nice. Auto silsila mai. Ia e tangata mateloa pe ia fa fa tu le o video mafoi. Na o pasi atu. Fa solo mai le to tele se I ka ko akai loa ko hai siwa acknowledge. See to le for fa fisi. Na vai de ma su ka sanka. Man naya tele. I said John Rhodes. John Rhodes. Yeah, John Rhodes sama. Afa anai. John Rhodes sama wa. Ma ngaya ke. Whatever nga ia foi la kapia o kila. Since 1992 I think. Ia, se tatu tiro tu pe ia kan ka ke. Ia u fa ilo atu wele to atele ilato. Oi ka kambale. O mo. Ia Europo te John Rhodes kalo fai. Ja, fe tau vai tatou nei mo. Toko. Captain. Pilot. Ka so le ka lo fai se us.
jai o petaia a whanai whawhetai lea fo i tamali ia o ngisi ka ke kau leilo e ka ika ia a o nai whaasolo julo tua maneira tua whawhetai ia whaasolo tua la avatu ilunga na yo tau wata le angol porkalame le nei is the most watched program e mana yo foi la le avatu ilunga tau te sila mai ai ia tau pine tau o loa e whaapine ina oi le mamero pak sole whakarawai mo ua sa mo vai a te manaia vai yo ka mo isa ka mo ngira ko pinge kai mo re cha pipi ala tu fai atu fa kai ko kiki mali liu ngai kanga ale nei fatoa acknowledge ha fetai ile fionga le mo malo ma le fionga pale mia ia ma fato fala inga aftai tele e te vai tu i fo ia lo fa sino ia lu ngala le va ula kam o talo fai de tapusa io ma na ia tele ia tulanga opine ko sumar ko la ko mo ping talo fai a tole fo fa fisi ia le tua to tele i la to ngisi sa ka dia la ko walo ia ni si lava io ia po sui fo ai nga mo la ko mali ia le na to nu lava le wo to si la mai tu atuna ia tani e fa pine fa mawai tulanga tau o loa o ta yo le motis e kolu ia fai au sa mo la ko le lia le li kalo fai ko fai ongo ma lo le tautua fa tele lo tu sao mo si o tatou butunu o Samoa o le na o fa pine fa mawina lo tautinga ia malatou sa ilinga malo ia le lofa maleanga le leio le tua tele lo tu sao mo Samoa se kau ke fia fale ali li fua uma ya ni atu nga luenga ma tautinga na fai nei to mali i mani Dr. Kome Kuresa avitai ia lenga le leio le tua era na mana o vatulunga tani fai lo atu ai ya wai kele merkelo ka ko sisinga fu ele tai au mai lunga foi le fa pe bo tau o le sila va hinga ta wa lau sugali atu o le wa le sauninga le fatoan mai ange ko fa to a fai alo se sauninga fa fe kai ai ngai kanga kanga lu ruer malo atu ese le fa tai fa to fa lai o le lau ke kau kulkuria kua le kau ma le kau mai lau ko inga fa mo kau ma e fia sa le ngau ya la oi le mama oi o sa mo mama o le matua sisi nga fu a ritoti nga va ngaru por kamano o le ritoti mata utia le nei oi la le fia sa mo i me e ngau ya la fa pala le ritoti record record okay o sa no fa sa mo ar kamaro o le koki ka ua ai langa mo fo fa misile la ai fa ritoti okay ritoti nei nganga sa mo so le ese nga ko pula meneta upuno no mana tua fo il fatto fala ingale wa mai er komisi o so ngor ngana Samoa e fa be mai a ovalo male todos furu por fast food tau sanga o se upu fa ngapea o se upu fa ngapea ua fa mau fa ilonga ina lo va ngor ngana kusa lo amaka de so amaka ka sanga ngela bitoti ya le ka amaka ko se furu kusa ya na mania le fai lo mai na inisi o to te Dr. Pali sa mo rupe taia for my over 40 years mania after tele lava ia fa maru langa o male mo me se lisi foi lele ia te ropo e tau serfia ni so fale a tau ni o da ka go ke lo so fa ia ngisi fo mari liu ko ke ngisi mari pe ale fai longa piko silianga mo lunga ole fa longa fo le mari ko de mo fo comme se ko pe al fai no mo lunga fai no ia oila le mo wingo o ko comme se foi de ko le mo liu ia le nala ma na ia te ole tauare na ole nei se singa fu
ai o lo alupea le tau fa'aleanga ia tate alofa le toina aua tu sa wale o le moa o nei mea fai la auli al mali toa o le maualunga o le venga la auli al mali toa o le tunu u taimile nei o le mauala lo foi le na o le pau o ritoti fatu o le mauala lo foi le na o le drop o le dollar value foi mali ia pe o drop pai la lo ia the value ko inga kusa wadu ngol value karang Amerika alu la lo value kala sainga kusa wadu la kala sainga yes tu so le winga le na mafuanga foi le ala ina faapea langa leva ia tunga wa mawala lo na value mana tua ai si fa kula la kala ai anga faapea e pa ulo le amakanga i foi anga i fa le dei ai ke lo la kala pe per pong ya pong le per kali no e ke si la fia e pe nei o la ya loa i ale le ropo ia le si le pinge ia Elo fa pingi e pingi ia ole ale pingi ole ama wa nga o le kau faaleanga ia le late i fu o te fatula o le siu te atai o te atala i le au vasi e o i fu whakalango kulou le na no foi atu ale ange le langi ngai ko inga mariu kulou ale langi singai ko inga le au dia le sipa inga ngai ke ua o fea la kua ia i mo la fisolo ai ai te fai atua o fea le la o nei o walanga surely o le foi ngana la fi ere i vai no officially tu le si au media le sa mo le vai foi kingo o me la fa ele fa kas wa vai tu inicio i la to le sa mo la to pine to lo fa tai ia inicio lo ngalo due mai information sul tatou por kalame e o fi ai apostol William ma foi sa la vai tu sion fartua no ingo i la tau walanga mana tua i la tau over ma le fasi furu te le tau sanga o fea ngai ma ia tu lango le tala le lei o le sunga le fea ngai nga ia alai moana Willy Papu ia o le fionga ia tuala Karanita Enari o le fionga i le tama a inga le foi sa vea ma tama sorry ma suir fono sui tofia le fionga ia le ma mero pati ia o le te vai atunga o le sunga ya soti mapu o le sunga le papa ya tangalo pita ia a o fili o kuila epa ia kaua o fili o kuila epa ko inga le papa wa kasira ka kairi kai roa ke a pe popole se kuila epa nga ai vai la ia le fato fato alo ia nei tu lo lava taluna ia o le fionga ia patu te avaso ia famsino ia manisi lava o swafa ai mori fa malo ma fa taitele ia o le ua lautongia lo la tau tinga ia o le la fa solo a me alko inga fa mai wale fia samo mai ele vanga post mai lunga ia mea alanga kamare le lau fa ia solo ngengi usila ma la fila fi solo pezianga se homeless mata uma ia ile pi o fu a konga ma weus ale wo so mai ai kinga ngar ko wa vai kanga kare wo miri kingo mangi ko i o pesida le vanga fa so ngo pesidi ko i ingi mea fo ngai vai me fa keler me fo ora keler me fo ai so kasi a me ka o le musanga fo le officer le fongo mal fa mai kede a sau umor kamio o fa malau le fie de musanga fa fa fongo fo de ma officer le mo io menga o le kele a me kas eita o me eitai langa eika langa ole ua mana tua si fatu le ataua ole mafuanga le ole ika lenga ole amanga kua ila audi ai ngalo ia wafo yo longa kaimi le sa fa wel fo le fa fongo ai moma o lona taimi le sa fa wel fa fono le ai panga le sa mo nga kele ifaya se musanga fa pea nga kele ifaya se musanga fa pea musu e fai ala fa mangingo la ulo marieto musu e fai
ele manga o faingi me fa pengi ele manga o fo ile le kau siva kau fa ia ku Samoa ngi me ia wa lava ia pipi ia longa ngoa i me fa ele manga o a mea e kala ngoa ngi singa wa ku Samoa i se me fa pe ma e mana o e o mai le vala au le tua e nga o ia malonga i ngoa kusi kusi mai me or fa vai matala noa e mana tua lo tor matala noa nga mastasi o fa fonga me fortinale I think e lata mai tai me falta tatu fata no ngale atu. O le vang fainga luanga tu epi. Ya. Le no fam tatala tu ile siaso. Ai fa mai sa no ngati na ya ta usiata. O ke ngofo uma male history. O mea mali nga kukupu le HRPP ya o fainga luanga ile lua api. Ato aya mea. Ai fa mai. So se kaimia kauka ku ingi pese e avakua i runga kupua kama ia kupua kulawa lawaki ko inga ngenga ki nga inga ma kakangir ke fongi ka Kaufi. ya kakangir ke fongi ma yo anga fai fa mo nga fa lo la tulia martu epi ma na me ren kango kai mo kala vo to lo matua neltina o nget ki ngar ke mingi un kwa makua ayo aso ia le fa matala neltina o ia la kala vo winga ya ala ir ko ngai ko ingole au vasa ko inga ku wai fo ir ku e pi mai ngar ka kangi ar ke fo ai la kwala sikinga e kiu ke ro ngo fo ka mai pese ia le pese nga le vi inga e o vi inga fa sa funge o vi inga fo ie bole ko fa mai kala ngai uanga avaku mare ora la ule ka ora ngo ngai ale cha pipi ngai uanga avaku le ora e ki lingi uma ese tape rama me umala awangi ik fa sang ko ka nga men Ki ngai ka rinko fefe o e pa e momosu e fa mai la vi ai ama ko yo ye ke mingi so le ka ko va ai ka ko i loko le anga ngi o ngi ku ai nga ka a yes mai si tina siata aka e maka ukia wa ave fa afia o le pulenga fa Oi mama la mala vili me ko inga la pale mia vai ka ko ye ke fo ma fo le ke le su inga ko inga me kam fai salo an ko ku la me ko inga or ke mingi wa se de waki mo bore yo mangi ka ko wa se de waki e ku nga fa kanga ai lo pole mele mana oi e ku so nga fa kanga kai no mor fa le malo e o ke ro mele nga manga oi a mai se tasio o koe whamkalale mea nei Samoa. A mai se tasi o toe ina. Pe o le kalangoa mai pe about 20 years ago. Maybe 20 or more. Alua lako ka avale ma kuila epa ma wharekua kuila epa or ko inga lea ma siong wharekua. Anga uma mai ki eki e mai a umalako tina. Tina nga host kuila epa mo si vai nga siya o kui fafo. Mai ki e loha lo la ko ka vare ngai kai muringu mai ki e kwa i kai muringu fa solo ko i kai i loa fo ngai kai le ia loa ka ma a inga le mai rua kwa ka vare ka amilo mai le mele ngaka mai ka amilo mai an ka amilo mai kilo ku le loa le ku mai i kai ko le o le fale le a fong o ia famasino mai ngaka amilo masi lo war ka vale nga fa mai ka la ku le di lo fionga e la de ka ua ku so fole le so fu marke mi e maka mai ali sko inga mai ali lo mar far ku sa ku e ko inga la le so ngoia lo sunga li par mi o ke fia ka o ko le vao Mongia sa mola o kara le faya. Mai o ke fia ka o ko le vao. I loa ia. Mai o ke fia ka o ko i. Ia maaka. Mon manga kunga e o le al maro ka o ko lenga. A foi na. Kusa o kala a kongo wa mo. Ala pa le mia nga. La ke minga ala e vela pa mi or ka malo ala e sa nga ka mi. Ave mai ia. A umiare so i fu ma le ola. E lo fole ku e kia u ke fia ka o ko valile a ka roa ma ka rie ma ko e fa au la ko ka vale ko e fo e mori la u
ai vai la tatou ia e fai le mele kai o mele nga pa o ngai ia la uri mfia me kai foi lo firu kasi ku so le kala ngo ko I fingo le e tai da se me o le fa ko a luafe nga ile luafe se fulu ia po me pio ku aku le iva se fulu le iva a kai mia nga a lo pa mia nga ia mana tua mai le ia taua ele ka nguas ka nga kai le ka ma ainga ma le ku pui kai de mela kulo al fa fonga mai sa mo ele ka ngua ai se vanga nga o kama ainga ka o ko oma ai nga paua le or ku ainga exemption e mafai ainga ka okor ka nga kai le ka ma ainga so nga ngafa e ka oko ai kai o fufuanga malo pe a fai e uma enga ai nga au kofi ha o le malo e vai la o ya ma faʻasoa le ma mas kamasi mas ko inga fa mai lang kala wa mal mara makere ko inga mai lo lang kala o inga o lo ai sa war ka vale nga po wo o lo o la la aim le ko inga le ao le malo I se kai mi fa sifo ai langa kau kua fa pare mia ele I ma fau winga ku le e pa u ke no le ata or meno na ma fau yai e honorably pe le releasing o le pe le releasing of the kala foi return with honor ku so longa ma fau le nga honorably retired hand over lo sionga kadi I war kai minga la o masau me sa woronga kadi e sau me fai pule le pa mana o fo ile I set up umar paki emerge umar power inga ia o solely ia a mai lo leo sionga kadi ile nga kango va ku fa CEO war kupi ku so la wa pure me ka malo le wa lo langa sani ko kong e sau ko ule war paki ai me inga ia me ia or malo ya va ko le lo fa le pa o le va nga lo fa pa ele ke ia le pa le ia taua ele ke ia le pa ku so lai fa alo ia le pa ku lo wa kama pungefu ku lo wa ku so ko fa alo longa lai ave ia a langa va ia o ko nothing ja le va ia o ko o finga ruenga uma yes sira uma o ko ka finga ruenga o ko uma kam finga ruenga e o reale me o ke va ku o me ngai ai vi ane ngo fa ku kala ngo mai le ska ka pa o le me sa fa ia la ko pe a nga maro I paro ka ku le pa ku lo li vai lima nga uma o mangu maro pa wa no me ko kongi ai ma fa sofia ku lo li vai lima la wo ko kola mo au le ingu ai pia mo au pa wa nga ia uma foi le singa visen ya o inga e fe loro langa vai ka penge ka mal par me ngi fai pule ro go inga pe mo ku ro nga vai ari pa yeah obviously ale ai sila le ata wele se la so no nga manga ko mai o fai pule la ye lima sumarkas le la we fa va vale kulowa o le pa ngar kasi le fai pule ku so ngar kasi ale le I go kong ngar kasi ngo fore le pa a le treating ku le e pa ngo fo uma le ya e pe ya la ku kum wa I va ye le ko sila sa mo e ngo fo ya pia ai pule mai I va fa sa le nga rua e ngofo I kulo le pa ai a apa I fale hadidi wa ko sila mai le a ave le ala se ele un karafaku sa mo o ke fa fakaia mak fa fakaia como le atawa le nga o le credibility o news makala ya makifaia a le nga so soangi kele ai le un ofinga ngalo ka ngari palo fa fakai ko ke kari konwinga sama ku la au mawiki ai le ngi kala faku o ke le fakua se kala o ke ola makau ke lo fefe le tua ai vai foi lá oi or kala nga si kamale nga makfa wole vanga mafa mako fa so marko inga le mo lo le melia ele I kai nga ngo ku mai se faste kau lai so longa le yar vao tulo sa mo lai so longa le yar vao ku le pa mala audi nga o lo ai kala le ai ko ki si le fia nga fa nga ele tua o ke lo o mangi mea e ka penga mai ai asiaka ya me se ma mari at ka penga mai por kala me kai mingai e review ma expose o mak me ya war ko sir fiesa mo or kala mong yar kala lo feku la fo e so I fuar ko inga ngai kai mingai tio le la so I fuar ai o mai mo mai
Mosionga farkua la ki fa maungia. Uma la kotina ki e kai fo ilele nga hosted ko inga la ko wa private tina. La nga yeso ka nga fa ainga. Ai fa mai o harur ke nga ma karkalango ai pisingisi ai ka amilo ko ai kai. Anga silo ma ya ma wa mai ia ka ko loa fo ie ngai ko inga lai ke kai kia fa. Mai silo ma ya ku ngang ku ka valenga fa mai markara ko inga ku lepa. La o vionga mar farkua. Ia fa ku lole o lang kala. Ia sa wo ia lo sungare. Ka mara ku le ase ko fama ai fa mai. Oi vai ya ku le loa. Fa singo le loa ko inga kama ainga. Mai o ke fia ka o ko ai le vala. Ia nga fai lole fa mai akala ia le akarele ke vai de ka ke vai ma ko akai lui soror kingo. Malu ma ko yaru marka vale ko fo i momori la ko. La fiesta. Ai mangwala o le fai ka ngaka lea or ka ngaka or ko farmer fa ka ngala nga ke lo fo. Mai lo marko inga le fast forward mai ma ko faʻasoa fa mai lo. O I o te lo ai. O le fuafuanga to ina. E fia pa. Walanga fo ela vaku I le ma fa ka ka nga ke fai ai. Who are you? Who are you? Ele se kama ainga ke fia ka o ko for me da ia. Kama langa nga kama ainga ka o ko yo. But o lai kala ngoa fa por kikir ko ing. Ma makero markanga ka nga fai ai. Oh. The only way e mafai ai nga ka o ko o yo. Olea. Not a prime minister, not. Head is to become the head of state of Samoa. Wa I ka ko I. Lenga makua sui e kamaro kulafono vale merching o kulafono. Kongi melang kamo akilo o yo foi lengorga akila. Ai akila. Kongi melang kamo pula akila. Ki nga fa mai fia me o koko lima wa nga sala o guilty mai le Supreme Court. Ai amai alang kamo akiroko o yo akila I e amai I. Se ri la ka ngari so de. Ai amai I ma fo isia. Se I kau control, se I kusalai position umar ka malo langa vainga. Ai foi de kupi. No pifa. Ko ulonga ka di CEO ai vi for siang kamarele ile no pifa CEO o mea he e control lai de kupi ko Kongo Samoa. Na position umar ka malo langa fangau ko alua langa fangau o in laws o me fa penga. E o office in New York. E oi. Makuha I whaaku langa le leir ka malo e o no le kai me malo o le paroka pa mare pomu nga e kau ke kafiki e fiu uma le au loa mei kasi anga fia iai e fiu uma e fia kafiki pe o le kulo pe o le fiu o le sorfangua fui le kafiki ala mokua mau wai mai sa pangi o I le o le mea nga le ngopu sa moang ku e o I kako Lenga whaanganga inga I are fufonga o fia me ko I kiki ka kukuai. Nga whaanganga inga lea kuar fufonga o fia me. Se I whaaleo ia Samoa ko I kiki ka kukuai. Mea langa? Angai wang kuai ngoi. Ane nga au yang piko siring whakuai. O yang ngang kuai. Ei oi. Usor mea nga len kopu. Kua I whaka ko umar kamaro ke lore mistake ta biggest mistake nga faia kusa o inga ka se vai le ataua ese ma e o le alofa o le atua kusa ko e kasi ale position lenga se langa fai kaunga langa fo o ngofo fa o nga le suafa o le atua e faia yang ko ngofiki but remember this kula e thou shall not take the Lord's name in vain ola le wingor kala sia kare ko faia Afo inga o su es famsingo sidi lenga se ko sa ko e pauanga langa makaisi nga se nga place ai sea lenga wo ngofo fa o nga le suafa o le akua e fisidi ya kuika ngaka apa me like kal ai fa mai like kalo mai lau ka kalo o le ka ngaka e mai le akua a la fa ko ngofiki Ola fai ko ngafiki orang ko ngafiki le kau sa iri sanga kamba fo ile naive se kanga ka fo ile e sao ke le ko kai pe as ko inga le ngong fai mo ya kai pe orang ko inga le nga le fo ile uma mariu pa kuya
ai nga ngofo loa whaonga le ngō le akua e su e yang konga fiki. A mai lo ma le akua. E uia ngō loa e le or kanga kasa o le kaunga waki. Ai o le a o whaonga i ngā kunga. Le anga wa e whai mai ea. E whaonga ro ngō leo o reke kakaro mai. A mai lo ma si makiwa. Ai mo fai si makiwa se fai ungo le langa mo fi. Ai ta. Whaka le a taua. O mea ngei e whaalea nganga. E whaalea nganga mea ngei. Too much. Ko sa o leke oso e ke kau whaonga e ke kau play por kiki. Senga. Urepa. Ka aro ilalo ile por kiki. Ilalo. Ka aro mai ilalo whonga ele ele. Awa lava e ke ka aro ile akua iau por kiki ele elea. Awa ke whaonga lea le ngō lea tua. E ke whai iau por kiki. Vasi. Vasi mau por kiki leanga. Mana tua. E whesiri au ki ere au whai news. Wakai mawas ka ko ewa mai. O lea au te talo. Le leo ai le tua. O tanga kai au mai o kanga lea. O tanga au kofi ere. O lea me ukupu. Anga au mai au si makiwa. Anga sa au si makiwa. Ai ora kai mere mere o paro. Ko ola lau si makiwa. Ia ko foi. Ar mele ora mele o le famsino. Na le Paulo mea o le vatu matou tulafono ma tete e mata. Wa ikarko. Nga sa wasi makiwa. Lue aku le fai koko o le fongo ere ai. Fo i masi makiwa i o pingi mar fa masi o nga pa ku nga mar mea o ki le marelenga. Ai fa o fa ka ko ai ko fa karanga ko i o ongo ka man. Menei. Langa fo i ai nga ya fime. Ai sedi. Ai si makwa e confused. Stoi. Agora confused que ele não ma fofo. Ah, coisa, me dei carcamaro. Coi ka fa aria dia. A ofera o kakalo ile ko nga fai mai or karidia. Menga lo ke fa koi. Aua ko ke ka alo le anga e ka ursua fo le ko langa anga yoi mai le nganga o le tua e ko ke le mala malama. A o nga yoi mai le nganga o le tua e makua vai ya ko por kiki. Ai koe whaonga mai ele nganga o le tua. Ia kou por kiki ele elea. E koe wha mainga ia o ko ia wangila. Wa kankangi lea koe whaonga ila por kiki ele elea. Nga wa mai elea kua kanga kai koe wha mainga ioi. Pei era laka sa oa. Nga mai ele kua ia si makiwa whai meri. Moia. Ko sa lawa a mai sa oa elea tua le whamasingo sili. E pingi oi. Ele pingia ele ko sele a mai fa nga pingia le ku u ya me nga pu nga ka por puli o me na tau ma fa e pingia le ku le ai o le nga mai ya se ko pingi fa le ya oi ia vai dar ngai kaimi nga o lo wi kai ia kaimi foi ngai la wa ki nga le kai ya si makiva ala fela ko fiele le Ya, que le ranga la ka kia pa el fam singonga yo. E ke mai le ya, fa fonga mai le la o me uma ia ku kupule la maka ua ku e ke mau o mai runga i Tautai A'e. Wa uma nga ika ia ngai ngofo fa pili le ku ku sanga e o le ngia le ku. Inga ia fa kar ko winga ka ngaka. Ole fa winga ngare. Nga e o le ngia le ku e ke o le ngia ka ngaka. Nga e pepelo i le ku ole afa o ngalo suafa. Se kari fa file mu e kanga inga ofisili se fa mzingo sidi e fa mai do o leke ka kalo ile kwa but realistically e kere fa mo se kwa avaku no ala ukamalea ai avaku no ukamalea ko e pingi ai oi ai ruifo fia me even though ele o se kanga ka le e fe kawi television ale tualinga ave ala auli but o le me waka koiloa it's all part of the puzzle. E avifo fia mei le anga paulo ka nga kai ko ngeki le yai ya si makiwa ele oi it's not you ko it's fia me ali fo lo le fia me
lenga e fiu e kau whaapapa aku au puru ua sau kia ai sea lenga e marosi aku konge kia ai e o i whaamasingo umar whaamasingo ngā mawarunga e o ia mata tua tangaloa e pesti mafia me e pesti uma kusa e ke sau malau whaakoe koe inga e pesti aku fia me i leo vahenga ia le langa e fiu e kau mimilo au porokiki e ku mauar ku mai ar whaamasingonga ia le la mafai atu le simele la kupu wa umala fia me le la foi la le wa koe vai aku ku mai whaamasingo wa fa pelo ma fo ko mere ma fo ko e pa fa pe ai se anga le fa pe ia e fa masingo ke mi le mo ai ta mo me le to la ko ngim fa pe where was that attitude where were those decisions ke mi le ngale ma ko mo mi ai ai pe fo ringa mai sa ko wo or fast ale la wo ma ngai le fo pe e se mele ai se it's still no por kala me fa wa le tua e ke ko fia le leiro yo se va kur kala le stui e ke koe fia lelei wa le fila koe kau fia lelei ma si inga i whamasingo a wako ke poli le la koe fo il maro si anga i parmengi ioi e ke fiu e ke fia oso sono e su engi au kau e ke oso a ilea mea wa vai kusa la ki whapea o e ke oso i o marosi mai ngā o ese vo i fia me fo uar malo war mea konga ngā ka or fo malo e oso malau ka mai o e vaenga e au ia fia me o lale mengupu anen ka koe fo ile kungu o lale kare le kungu o ese umo ko la tula au le mali e to o ia e mau ke faku kuinga o le mea lale la kupu le fo fai kau e ko inga longa mafau I think pe ya lo fei kar fam singo siri pe ya lo fei kar fam singo nga ya la au li mar vaenga le e ke oso ko e pongi le mea nga a waka o kon maro si anga ya au pa au mar par mengi dan mele la faili a kaua sui uma kulafo iyo e abe se manga kuseke oso kuro e ke fafairungo famasingo ai koe foi mai are maro si anga wa supreme power lava e koe foi mai are pare mengi ai foi mai pare mengi wa ako uma ngumela nga ko ar ngumela e ke fafalo lungo famasingo nga ai ko fere dei fa kasi mo no oki mai koki de ona tupu ai leo se ritoti o a fa malolo o mamai nei fa msi ku sa le kanga le uma ka wa ko o le kanga o ka ko waka ki fanga nga le la ye ku sa ke fe mo wa solo e ka sui ai e ke pa ia ku ai le me wa vai o me nga vai ku malo ai nga e pa ia vai e ke pa ia ku vai ora kai mi foi lela e papa ia i leke papa i fa pela e oso ko o pongi a CJ i fa i unga ia ko ki va ai ngei le fai mai ngei ora kai mi ai ke fa fai rungo CJ ai wa va no foi male no fo ala tobia wa to e foi mai le malo si anga il pale mene lo vai tolu e fa malo lo uma matutuli ese umai nisi oni fa masino la yo le process le ka fa ko ka ke le fa ko le ele ise kala se si o foi mergamia but we can see it wa mako mala mala mai wa ma fu angar ngare ko ki feika por kala mer ngai le ato lang o lewa ma fa mala mala mai nga kangaka Samoa o le nga yo ira ka pe nga isu ola o le nga isu ia pa nga se ku pe le 5 miliona le Singapore o mo kwa i ka ko inga fa nga 5 miliona Singapore a fe avi de ala son ka finga o fe ka wa fi mai ave fa ola ia pa ma ai fa fe ale mala vale de ki avia 4 miliona nang ki inga ia musu ka ngo nga me ele fi ka ngo ko inga me nga e mo musu fora ku skala fi nga me Fifi vai tatou fo mai le internet 5 miliona ita. I ropo mo se fu miliona le al malo me ke aku. Over. Le ataua o te tautin e over. Ko sa ko kiki e isa le triple, triple. O le alfa fainga. Ko sa fa do inga le tapo. A fa ko inga le triple. A fa fainga.
no ve lu singa fu fe ke mi ua trapo roa or kupe mawala o mawar malor ke mingai I tangata ia na malanga tu le fu'a ma remittances o kupe la fo ko me uma kusa wakava I fo I maleongo ri makele la ka penga ia le fa wakava o mawe kupe longo ri le ka ka ri ngbe wala ngala pisi pa mi le pisi pa le mia la o veo ngal pa le mia ia awe ke pole fu le tu mai ma o mate ngai le o ri ia murngi kaimi lela fa pa le mia ia temporary kusa lela la o veo ngal pa le mia mar sui pa le mia agalosa amai ya ma ua fa make ala mai ma ua make temporary media PM ela la ka ya I fo lele ai pisi focus o ko me fa umanga me so ka ko malonga yo ya le ya focus pe ala o fionga par mia mar sui par mia mar ka ko kaping ai ku mai ile deputy media prime minister ya ko mai ma o se ma popo a kwale Ina ba kwale ka ko inga le ai ma se le media ma lama nge me si ka ya ku ye ole ma kwa le ma lama me hore le ka lo ku le pa I fisile le media e ka ri ko nga ku le pa me e lo ku le pa ele yo el ma lama media le me si ka ri e se fisile foi la se me ya couper fa mo ke wila ele foi fa pe akura ele couper ke wila no fa alu ile I fo nge ku ko kas le ma se fai a wo sawa ko inga o fa nga se fa nga le kakau o couper nge el malo ai nga ye se singa fesili po le aso na langona o lai ave tangata ngai se fesili se media fa penga le stupid mas si lai vai ke lo ke le ma fo wa afa mai fa penga couper mai mau o fesili le la o fionga le kai kai o rikonga e mafai nga fa mangingo mai o ai le mai mau ye kupe o le ave kanga o le mai mau ye o le wingo lo saunga nga ua mai mau o nga ua ave kanga ai ka ko ye nga sa le ya ele o kupe mai fa fo kupe le ku ka kai kongo Samoa e ko fa nga mo ko fo il malo wa ai tatou ye o I le ma fu ai la utala ua masani la vai le u male fu wa masangi ele masangi ko inga ile avengongi me fa ala wa kele wa masangi ai ile ave mase kau ai o ko umaya nga le yer ko inga wa uma me nga le ko inga ya o ko ai nga fa kai ile kuwa ai e ko ke ma fa o ko pongi a wara sa o fa yenga me ai o le o fa wa ai mai ua matua tufa lautele wa ao mafola le akaua vai aso nganga Samoa kasire upu lelei o le ao mafola ua faafofola mai ao le malo se ingu fo ie o lo au ko va mai limas furu afe alu le au va malo o ai la alu o alu ila papa o alu fo ese pung ela fo sai nganga kupe la alu tangata soifua o kama fa ngau Samoa wale anga mai peyo ngai leo mo ngai kaimi ai avaku le lima sfuru afe kufa ngai ka mai kianga oi la heru ing wai ainga aver kupe markorkolo ka mauri aver kupe market fongyor vaingu o avaku kupe ia fa mango ko va arsam e avaku la yair ka po inga fio anga mangu oi ai e ifo ko ngora ku o akupe ye o fai pese lima afe sfuru afe so what ave mare aku o fe ala u ko lang fola wat wa si sila lali e tau na o pepelo me yang la u le aku ya la o ko vai Samoa ale o to vai o mate ia tu puar to ina le na o kuluku ma pepelo me na la u le tunu fe ala fer kola le ko fola ale ave ngai me alo fa ia ma ave ia te o foi le tau o ke lo e alu lunga le mau me alo fa ele nga ka usanga ngi kau sanga eu fa no inga ia yes mai ole upu ale nga fola ele fionga e sunga la ule male toa ua uma wakakau nga manguia le ku wa uma nga manguia ko inga me foi le kulo la mau mea mara foi pisingisi wa lava ia ko wingu wa lava ko eli ko ke le mali ele mali vai
La sanga huku ro ko manga va fiaka ngaka o le ku. Ya, orang isi mul. Ia. Wa fiu ku ala lo le malo. O kile lo ponga ngai vai se ko ala lo kule. O le alang ko ala. O kile lo plan ko ala. Ai me wa fiu ku ala lo le malo. Ngai ya le cha pipi o ku ala. Fa sa ola ngakala. Wa fiu ko fa le angar malo. Wa fiu ko fa le angar malo. Sa onga nga. Ele le angar malo. O me ke wa fiu ku ala. O ba fa ku ala lo ko inga le ngafai. Ese ku ala lo nga a kausanga ko ange por lima kausanga la lima kausanga nga pa me fa lo ka fa le. Ese se ma ko la lo mar ka fa le. Ala te fa yeto. Ole ale na me fa me wo fiu ku ala lo. O ese sa ku ala lo ave ese au me ke sa fa mai rungor media. Fa to fesili. Se vanga nga o ese sanga kusi fa pele le ave ya la au le mari ko. E ku ala lo ai. Ia maybe la justified nga kala. Ai a fa yo ku ala lo le ke sa fa mai rungo media au ka mai le feo i fa pe o lenga fa pengi. Ma me e fa karango mai era u ka manga ngaru isa ngaru pa lo ka se. O la lo ku ala lo nga e le sa ku ala lo o ko fa le nga. E o foi un kusi ngai o kusi pa mi ola kusi le observe. O la le ku nga. Ku ala lo. So li talo fai. Ta lo fa se ko inga ke lo la kala le atau o te fiu lo ta loto malota ma fau e tau sa ili se pahanga noa se i tātau fiso soani ai si toia ina e toi a perepelea mai mafai fa lelei tūlanga o ana tau mawhainga e mongia ai o ke whai aku sa o are kala ngai maloka loko wha maungi sa mo o isi kaimi fa pe o tau matele alo lo fai aku la epa okay lo foi mo ia la ukala ai re o kere fa ko se kala e vangia fa pe e ilo lo ko lo far ko inga e ui i lo ule fia ma lo ule lango inga o langa o anga me fai ai e ka ke kau mafai ia se aso o se kai au se ka kau mafai e kau fi so soangi ai fo ianga ia kulo lenga e ngango fa yak a o makua fa le anga inga re mawalalo o media ye le fa kala ngo ai homeless inge urepa o le fa kala ngo ai homeless e ke ro o ka nga kala homeless ko pe e o le homeless la pengi fiki o mala homeless le ai yes kulepa le mongi fo koi o le fa kala ngo o ko e ka mar con man Oi, ole scam, ole fakar, ole vermelho com que foi repeat, ole fakar mo com repeat. Sorry, stop signing up with this. Minha como? Vai ir o fake ali. Vai. I rather go with the PG than go with Kulepa. E sili ai lo sign up ile PG. E sili ai ko voi for PG a ko ngwe lusi sing ka mai kupe ala mo singa kupe. A mele ko ke o mai ele homeless. Or ka mikiri ole homeless inga ya mako. Ole homeless. Eo, wo fiu e fa pipi i pepa i kai. Kira oi. Wo fiu e fa pipi i pepa i kai i K Road McQueen Street. Me ku university. Yeah. Looking for ko ya raro invest la ave la fa pipi. So wanted. Ya ele foi singa ke ro university. Ele yo menga le wo kupu. Wa kiri nga e mawala lo. Wa kiri fo inga mawala lalo ia fongo ko ia. Ongo le fa kala ngo ko wel homeless. Ko ke sira fia. Wo umanga makosu e le IRD. Le ya tawa. Wo umanga su e le IRD. Ko kongi se tax ole CTV media wo manga so le nothing whatsoever. Fai la lo le. Leisa me langa fo le ngau le mai. O skadi le. Let me show you something. This is his producer. This is the Filipino producer that so talk about us. Le mai. Ngapa wale. He looks at the laptop. Ya man kora kamale. Ole Apple mele. Mai.
Na. Or kama leo le 7G. G. A mea ele skala. Ai. Sir. Ele moia. Ele skala po euskali. Ele skala ingi usila kele ele ai kango fo e kukorilunga. Ele se kampangi e fa. O ko va aina ka ko ole fa vale a solo le homeless le fa karangoanga ole ko inga jamo. Ma le la ko fa wo ka so ngole lile homeless Canada Alofa. A veces makafi. Yeah, Alicia McAfee. No. Homeless, please contact Godfather and Ace as soon as possible. Or me ngalo kopu. O isi la kai mi le ya tau Godfather. Ka ke ngofo mo ka mafau. Se pra SMI le se ka so swangi sini ko inga. Sa le ya kana ka fa ko ra le wo ko minga. I think aka koe oa ele ka kongfonga kuai. Ka ke follow ai ang press conference. Era ngo follow ai. Se vai pe se mine lesi ka masi ka karango ai. Pe se issue manga ia foi va pe. So le ka ki en belen foi ko ingangi. Yang ka fole ele e fanga nge mai lunga langa ai kia por se manga kulele por ko la lovo. Ele se mea. Kule pa asiaka ele se mea. Yo me vanga lengo follow ai yang press conference. O kaule ki kira li mongi ia fonkoi. Ana o ki kira fonkoi langa loia. O ki voi pe inga mangaku le lei. I mangaku le lei sosangi ko inga sosangi mai aka kom sosangi le cha i sapora se le cha pipi. Ana o ki kira li mongi ska mi langa fai kulafono. Le quality foi le lo o ko inga e sirma mau ia fai pule cha pipi le o mai lungo pokala mabalea ia. I lo ko kono le mai finga ngalo le cha pipi. A mai finga ngalo la uri ia ngofo fereng la ko kala fai. Nga tonu lava. Bena te vat, o la ia istanga tala mana na ia la to fina ngalo la ngofo ele o mai luma. La ngofo lava ai mana tua mai. E lua ko inga ngofo la ngofo ai o ngofo ingo. Ma ngofo fie po. Awa ole fai makauriki mai leta ole fai makauriki mai ia karangoanga aisia ori inga fai piko ikua ole fai makauriki mai ole mere kauriki mai makua le orka mua le fia paki a fai se pa loka fa lilo ho ile le kusi la fa ke ingor fesidi o ai tonu le tangata le mafu aina ino sia le HRPP ai kangora fai pule le HRPP e kusi la lo le ngoa ai fa lilo e ke lorka di mongi ngar kasi ala kasia su kasi il kasi usa ore kangaka ngo mela kasi dia talanga wo karango ai si suyo le HRPP o le malanga mai mama ko karango ngei ore tangata mua le kusa ole vai o ona le mafua umanga ka fefe ai aru eseli mongi aru se sianga paki fe sanga paki Ngai vai ele mafai sia ya ngai ai afi ko inga ya limo isso fa sa mo penga ai afi era nga Ole di malala Ole ai afi nga wai mo wale dei io ole ai afi me wai mo ko inga ke o marimo era nga e fai tamaleanga fai kama fa pito io fa matanana tamalea bolongo vai Ole mene mo bolongo vai kamarea I merko ingane Ake ma kwa kara kura pa fai po koru fa ka usan kalwe o fa makare ko inga ia e me foi fai pule afisa ali mong o kama fa oso fa oso la ia ole o pumoni pe no fai atu e o fo ina ia wo ye ngei o te lo le HRPP ai le ma ko fenga ngale ai ma ko feru fangia si vanga si au vai ko fe la fisolo au man to ia le wo nei o kilang mo si la fia mai Samoa o ma ko seki ma ko ya o ma ko mi o fa kasi o seki ma ko fo ko le ai
Peke fast, peke HRPP, makua mako ngā ruru e whakas. Ele aia, o tatou, o me foi e vatu bokalame, e fiko i kongua mo ngā ole ukulou, ngā ole wari ia. A ole lau tele ia male, ai peila ka keilo le lei, aka whako ngai aka kama fu ia le ka keilo fusale. Te la me ukua inga fai se kala se i si kou vaenga. E kasi ar kala mo mo fai mai. Mai ko keilo ko. Se anga walu e se le uru popo o lele. E vai o inga ko keilo a yor kankare le mo ka feika uma ye. Ka ilo ya Amerika ma Amerika foi ka ko ye ele le foi le HPP. Ngi ngusila ke iba ai se division foi le ka uma ye e ka ke ngai. O ngi usila. Pa wala le mele nun tamita nei. Po le are HRPP e fusi fa mau ngi ka. Lai fa fe kai ka ke loale mo molia tur fa taitet. Ali tatou komite le fono fau tua. Ia Samoa lava loa i Aotearoa. Ka ko fea lo fangi ka ko. Aua ko ke, aua tau te attacking ar ka ngaka. Peino fai atu. O ma issues ia ma ke faʻasoa ai. Leanga o me foi ke roa ngai ko ke finga ngalo i la sanga fai i fere faʻasoa sa. Fa mata ana faʻapea kuloa. Anga faʻapea foi mo ke vai ko faʻapea ma ko ka i fast. Ali atu. Ana faʻapea o se kuloa wa langa i le faʻapea se ami o le fionga le parmia la au le mali to. Ai anga ma ko vai ko la se sui parmia. Po se si foi lele pe o skai ali mongi ngale sau fa olo a kaua male mafau le kungu o HRPP wa le van ko vai me o mako fasanga ye e se senga nga ka ko le ala na le ala ina mato fai atu au ko ke fei kai ka ngaka ka ko wo ile issue fei kai de issue le issue ka ko wo ile issue ka ko wo ile maka upu le fa soa e mera ko fei ka mai fo mayor male mafo makere ole mafo fo se kula epa ma kere ole ma fo se limong ai o ko faila o fesidi o ko faila ia ko ila epa o ko fai ia limongi so ia le ma fo ile ku nanga a tatou e o kilangi se ku eri palengi fa ka fa ku sa ka ku le so longa le ngai sila ka ko se singa fu ale nga faingi magai ko ke le lau HRPP le ka ai le tumu le fa ku muri ai le ato to au va ai le nga to tonu fafo a olunga le lunga pito lunga foi le matua fa tu muria a fafo la ko wi le ma ke ki le nga fai faf le ano no ai o tangata o ka karo foi nga ka ko wo mai ka ko ku fa kasi fai tatou fuanga le a fai foi la wi por kalame ma fa soa aleu ma ua fele ma ua faʻasoa ia mo le lelei o Samoa e le se ser kala le faiak aua o ile panga limongi pe afa kusa mai i le fast kusa o le kofinga fai lau tusi o ile fai lau kusi ka ko o le fast wow ai fua la fa ma vo anga ko vai ngi fa pe kulo va se fa ngalo so fa kai inga anga va ia ku ngei la ka ko le fast o si kailia ra fionga a ko fa va ngare punga e le media fai mai le ngei fai mai le nga fai mai le ngei ko ke si le fio ko ra HRPP o le vanga fa sanga ia o le vanga ma ko fa sanga ia lai mo ke le fa ka uma ka ai mo ke o le issue pe ngei o le vanga ave sa ma ko lalo maria ia lau sunga le fai lau kusir paki ar ka ko fast si fa mali ro loko fa mari sau o le ka kip le file mu le pis on sai ma pege o le vanga ave ko lalo al sidi e ingi faku o ko wi ale fa le wa le ko ke o mai ko fa le ka ki ia fake page la pala ai ngai la fi so mai ko fake pages a o la uri ele fa sala ingi ko faku en ko fa ko ka mai ko yo mai pala vale mai lungo ko por kalam engare ko fali o ko ngifo to te tari e ai pe awa tu upuleanga i lungo ko por kalam the answer is e ko kusa uma o ko le leon ko fak e kusa o la ko le exposing ia le vai o kule e pama mali mongi ma fonkoe pa nga le la wi on exposing o vai ngo vai pule ia le na
o tūlanga la ua lunga ia ma tūlanga le lei. Leo wawa iato singa o tonga mai Samoa. O le fōlinga mai o le a wha ngā solo e tangia mai le vai aso fau le wha ngā solo ina o le keisi le a vai maunga tolu. Ia. Ia, o te lo se taimi ia wha mapu e atu se fundraising mo le sosoani ai. Mo le fionga ia tai o li seu. Pa ia mawarunga o Samoa. Me se fo le tatou ai ngā fast nei au kilani. Ia. Se i whaolatia mai le whai ngā malanga fo ia le tātou maftanga au kilani. Ia on au te lo lea iai le wha moe moe lea lo loma mo le aso luas fulu. O le te lo le vai aso foula ato e wha mautu le leia tuai. Ia se tātou fundraising, sosoani. Ia e moni lava fo ia lai tau au ma awai le o wha pe o yengi ni tupe fo ile le wha nganga vanga wha upu whai. E sosoani ia lea sui ma lea sui. Ia, ai mai se ono tangi lava i lima, ai pausi tamai o tonga le na au mai. O la ua uma na whaile tūlanga o le tōlaulunga na nafi. Ma o la fua i ere kaunta su, ai e atangia mai o le a wha au au le vai aso fau. Ia, ma tūlanga le anga e wakakaunga whahalu o maringi kausanga me ia. Ia uangi i o kuru kausanga fau ko o whaalo angi maka upu kau petitions. Ai na ona whaatata tu whapea whaaptai nisi o nei Samarianga leia na already reach out to my le ataua. E mwhai ona fisosoani mai nisi o classmates ala fionga ia tai o liseu. E mwhai ona fisosoani mai sina fundraising. Ia ole a whafonga whaalau e tele atu ti tai o sile vai aso fau e na ona whaatata atu. Ia ole ale mea mwhainga whaia kanka tu whaatasi na avela ia lea. Ia e tua iai le fisosoani fo i lea tamali. Mai se fosi ona fletua ma le tātou vaenga fo ina i le vaimonga tolu. Ia e fisosoani ai. Le anga ua malolo si ara ka me milo lai ka me milo ai fo ia. Ia le isi vaenga i kau koe fe milo sa inga o ngei me o mori mau. Ia o le wha malo si au fo i mori mau tutu o le nei mata upu. Tutu maulo tu fatua tua oangi whakawinga ro ko whakua. Oangi whakawinga ro ko whamaongi kupe. Aua. Mungi whakau ai kuper ko whamau. Se ora kuper me mai a whao ngā uma pole hawhi le la po a pes furu afi. Pe ofar ka avale a mai e wherua ruai ai. E ar kai me ke awa ki whala vea rau ka avale. Le anga o mea na a mai le vete toi fo i le vete. Ai e tātou matala. A whaia o le whamaoni na o le aisa auni te mori mauai. Whaawau e le whamaoni. I aru lo ko whakuakua. Mai a ko mauru whamaoni. Maloko iloa e le vale i lumo le tuolo tōtou tinga upo le aposkolo pau tatou malolonga tatou malolonga a foi mai ia ona whaau le tatou faʻasoa le niso tatou issues ia tatou tele atu foi nisi vanga o tatou poklame. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa.
to the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. Jaimara wajile ua tele titiri tulai ono. Ia ile tautua ma au nanga whaau. Ale tatou Blue TV ma buklamba le Tautai A'e. Me vangara fiafi. Maua sia u tamai fisota inga. Mai au sitalia ia mamauai e to ai tau nuu i au sitalia i le aso to na i le tino maliu o le ali Samoa po le alo Samoa le sa whanaina matangata walina i le wuri ia no atu i Samoa. I o i Vietnam. Lorenzo. So ngā Lorenzo le malu. To ai tau nuu lo na tino maliu mai Vietnam i au sitalia i le aso to na i. Ia ona whaia i leo na family service i le aso tona i lova lena ia mawhale lau wasi i le aso saa. Ia lao le ato e whaatari eina i ona mātua matula ngole ainga. Ia whaamaisele anga ngole tua pea na whai atu. Ka kia ia le sao ma le sao ma wingor kangaka. Ona mea ngai whaamsingo i le tua. Langa le angi so kako e kokoa. Ai whaamaisele anga ngole tua le anga o Samoa. O mātua o le Samoa. So whaamisele anga ngau le tua. Ia i le tamama tina loto whaavau me se fo i uso me tua whawhina. E mai sea, i se ona fo i tō lua ma le whanau. Tangi mai ala ma tūlanga o le. Ia ona o le malanga na maliu ma le oti. Ia na ta whai atu le ia taua. Po le le anga or kangaka. E le avea ia o e se whaakanganga, maus whaakanganga i ke whaumangai se olosis. E sa orka. E ai le se whaakanganga. Po le le mu ula o a mio re kangaka ma le leanga. E le ai se whea ua oe ma. E whai e fua ma whaamuka leanga kau ke le i whauinga se ola. Upu sao ngā ma upu kuusa. A le wha mai ar kala iopu. O ia ngā au maia. O ia fo inga ke koe avesea. A kukupu mea ia. Wha mangu inga pere sua whaoi. O Yehova. Ai lea ma se kala wha pia mai. O lea kuanga au maia. Ai a overor kak feika i wa ele ma whaia mea e whaia leskangaka. Ia wa o ka alonga ia ka koe ka alonga wha kengi ma mea ngei. Wa le ma whaia elesi. Wa le ma whaia mea lai whaia leskangaka. Wa vai kunga wa esere le masta o lea. Wa le sia i la kouko i ngā lalo langi lai lau ke whiolai. Wa vai kula ia wa kupua ia male loko ia onga fua lo leo me fa pe e fa nga inga ingisi fo ka maiki e se ro la ko fu ma fo sa ia uyo lea ia
su i tonu le matori ni fa mi se tu le nga ngole tu no le na mawasina mo le mau fa tu ina mai Australia ia ole aso to na ia tonu o tu ile tino maliu ia ma fale la wasi ai fa mi se le nga ngole tu fa ma fana male ma tu te talofo ia tu maule saunga le mu me uma le ngai ole aso foi le fa ngofie e le fa ngofie me tumu ia o to foi Samoa a whaafunga mai Australia a inga pele mae kangi mai ala ma so sesi ole a wai ma mafuta ile fa moe pa ilu saunga le mu ai lu tu saunga le mu me tulanga I meo lo tupu ia ona isi tamai breaking news na mo nei taimi ia o ala le mafuali I tapo inga fo sio tatu tunu e ka o vai akunga o makua fai mai aonga vai Samoa Oh. Ia kungar ka mo Mr Falai sei kui fonga dungar ka mai kiri pide si vai aku pesa o Mr Falai le fai me anga fengi no mo faro malo e tu fonga dunga fa mo bole Ave ia te amior como vai pese angel Mr Falai from Melbourne, Australia. Australia. Where are you from? STP Maroons and Luga. Yeah. SJP Maroons and hey, Maroons beer. Let's go. All the chance to fight no la lea to find no chance of prizes. Everyone, make some noise. John, let's go. Round of applause for our winners, Lene Fiafi. Everyone gets to win credit from Vodafone. Bati mai. Nga yan lawyer Vancho prizes. Sorry. Kaya wala pa siya. Ora kamay na ka. Uy, yung ipo nga i-view vai vatule. Ele ai wa kamay umunga bisi po nga. Boneless chicken. Boneless chicken. Uro ke vai a kura o kala o vai ka male lim mala le ko inga so. Ave o ia yo pisi pi isa mangami. Amor. Si ko fa de kere. Aku ave ai wa mi pi isa. Isa mangami ya fai mo. A me asi o ele no se siaki makui. Hola vamos. Ole tu alalo le. Ole tu alalo fa molia fa masanga a Samuelu. Ma tatou timi Samoa le. Sei drug testify Mr Falai. Molia, a mo loka inga. Molia. Wa ese si vale o vai ko. Sele, ele va ver. O popo ingale. Ele lo tama pe o tau. Por me o tau a fia I meu manongi ona sosi. Ia mrisi meu wa fo. Lei faku. Ese lo vai o. Yo aba sos. Se fa mole lai e lua la ka ya la karusanga yai. Mo tarusanga tu le komisina o lo va ia le matanga ngole leo. Se fa mole kopi fo asinga truck test le uso. Ia. A ore si vaenga e fi tarusanga tu le minista o le soifu marloina. Ia, siaki. Siaki kama. Siaki kampere o koe kau fasia yanga. O for kan ka e fai vai foi de koe fasia yanga vai fa o kau.
Ia, singa mea. Pa wal kama pe ko ka wa fia mixing o so si langa manga kua. Man ko ese aku ngu e level fo ilane malosi. Ia pe fo ka fo ngange fo ma ia iku. Se vai per fosia ka. Ki rore me ke o foi. So lo ke fa ko ko nginga o vai ka o ke o fo. Pire i ponga ivi. Foi o ka ika e la kwaro e lo alo ta vai le ngongo le me le so ongo le tuli. So na ka le pi ngawi me ala lo pingi vai fa pi. Mas se cava que faki mo kamaro mista leila o ke lo e. Wasa o le ka fa la nginga nga suyo king. King for king for. Ma ko king mai. Te sila fia matara no mara uso na lela. Fai mai soli. Wa lo fai si fale inga so lo fa ko ya mai. O le ngare paule mera ngare maka mai ai kiu kasi mai ka ngaka ka ko fale inga Mr Falai maka. E fa o va ko ya au te popoli. E inua o eleanga o oi. Le te sponsor inga Tautai A'e. Ele foi lá se mela a fala o lo ko foi si fale inga. E fora fui ngiu la palapa momoli fa tai tatou wo me tatou paanga. Pa afkai kele lava. I Samoa ele ngata wa tangata i malanga tu faf. Ia wala to sira fia uma ia Mr Falai. A o Samoa le ia tau alla fo ngi fans al Tautai A'e la o ia. E oi. Ai matua to atele fia. Ia le la wa promoter tu lunga i. Ia or kala nga Mr Falai. Ar fa longo kulava Tautai A'e. O fere le mafere le papaki o Mr Falai le fa sa lungo le. Ia. E lo foi tatou fa pena. Ele la se mela ale fuanga complain fu le stanga tele fa ya ko se fa la wi lo lang fa le. Ya a fa ya la wo lu Mr Falai mai lu le ai ngo Mr Falai Samoa tu lo le fionga ya fa fonu. Ya. Ole na tau te alu ia. Ai le se mela te wo le fie fu e si foi fa enga. Ele ai manga au foi fa la wi lo ya i lunga i tatou por kalama to ni la se le ni fa la wi lo tu. Ai fa te tele. Maka uki ai aro e marka malo ai mo to si fia o Falai nana malanga tu masion to do to se furu na fa le si va più kama 5 ora si va più kama 5 so ne che va cori so e ko se furu fa ai ko viola ya malo lava ya to tele ya nai photos some of the photos nga va tulunga na so nga Falai and some of the customer and fans nga watu e oi ya se uma vi foi lunga na tatou watalanga ke manga ai watu e le tau mate la foi na fai Falai i ngai ka ko wa paanga ya le la uma sento wata ia e mata mai ai lunga tatou Tautai A'e but se uma se time se ready mal tatou producer ya ona watu role oni so tatou some of Mr Falai's photos on his page. Ya, si vai nga le taua. Ne, o por si vai nga foi le lo vai aku sa fa nga fili aba fo I felo inga le. Maka nga lo nga fa singonga. E waka mai ma fa felo I kolu ia fa singo ke si lo sa mo. Ia mo lo ke si. Ma kolu ia foi le ke si la fa nga ko lupe. A fa pe kalia. E fai la I lunga ko fa pio. O ko fa pio. E kolu ia fama singo aku I fafo fai. Le la ka wa ka mai kia. Wala ngai pa so se official announcement vo dele. Len ka me ngafi koru ke si fama singo la yo. O right o fongo Harrison ma Asha ma Regan. Ja. Fongo mo fama singo ko la pio le bo yo. Wow. Ai li fai la fai. Ne wala nga ka makaria le o Supreme Court ka se fama singo. Nga ki fai. Ai akora il Supreme Court nga. Ai o lon me nga court fa pio. E kolu ia. Kolu fam singa ba ku fa. Ale la uta nu usamo. Ale wa sa fa ba ko nga fa la ba. Me sa fa ba nga fa filo ia. Ia o ba ku na sai fo e ka ko lo ia sa mo fam ka o puai ma. Mangisi fo lo ia ke si la o sa mo. Ia pela lo ka mai pe foringa mai. Ola nga inga le fam singa. We just had to come on me to. Okay.
fōringa mai la ngā le la I lau mai kaua kungi mele whai ngafi. Ia na whai le tātou talinga malo whaaleanga nuu e masani ai. Ia, le awa le awa ia e tū maua I so se. Tūlanga fo o le talinga o tātou malo ma. Ia, ai whaafitai o le na ua to ai tau nuu ia o kere rola masalo le na. Te role se ito e sa iri ati. Ia, nisi nei o ata sa poina. Ia, mai le peicha le tamau Mr Falai. Ngai wakulunga. Se tilo mai e fo ili tātou watu nuu ma. Ia, wa ai nga o kenge I pipi I kau awur ka malo. Ia, wa ai Ia, lea le watu lungo na iata o nei tangata. Ia, le ua tau meikinga lungo le Tautai A'e. Ia, o nei mori ele wha malo fo I le sunga ia faʻasoa ma le kaku Jevik. Ia, sponsor fo I o le tātou purkalame. Ia, na ua watu lunga tau wata le tātou purkalame ne vanga o le fiafi. To tele ma fa tumulia ya le to tele fo la to ia fa pe fo nga avisa ko mo fkanga ia ai le vela le leiki ia ko yo lo ko su e mangu ngai ri sa o fo sia su to usar kai mia ngai a fa pe nga le le ne te ua over fo ile wa ke over fo fusi o le li male lifo pi fo ile le to tino ai le ivela le ai pe fa pe ise me fa pe nga ia te mire nei to fa ta alise lo su e no na ia manu na la vai sa ke vai ku vai ro como fala que mire ka ko pi ka mo mai vai ro como ro ma fire pi ka la ngare pi ka fa pon le se la ko pa vai si ai vai are o tai la ka malo ko se sila mai batu runga kar ko inga ya na batu la vai lunga le tele ya onisio na ya tare na wa batu lunga tatu wol malonga foi mai ya tatu wa fel tatu community watch vanga le fefi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims.
O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane, Australia e le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Taimura wati lea ua lua se fulu ma le 5 minuti o te nei le itulafono ia i le tautua whaawawa le Blue TV ma le Pro Club o le Tautai A'e e te mawai le ata, e te mawai le ita e te mawai le sao e le aia la ma se sipa e ke mawai runga inga o mea sa o ama mea moni ai e te mawai fo i le mala anga lau tele ia fia le loto maleanga o te vai atu le producer pe o fia ai le producer ia ele a fainda langa o le seki le train la kama manuia fia le loto maleanga e fa felo ia tu ile fionga le totoli ia le fionga fo ile tapuno ia le fionga ia le talinga ia te vanga tu filau esta te vanga ia o le Queen of the Community Watch. Ia, i lunga o le tātou Tautai A'e. Malo sai fo manuia te vanga? Malo lava soifua lo tō whaasiata, whapefo lo a whionga le ataua, whatalo whatufo il pa ia ma malu Samoa, malo soifua mau and welcome to Community Watch. Ia, whaftai. Ese le matangofi. Can we have the camera one more time on te vanga? Ai aua. No, look at your dress. Samoan language we go. Yes. Ole vai asunga Samoa we mangaya sau le pulikasi ese foi mai le corporate suki ma o my godfather. Yeah. Mangaya famous sui. Wow, manaya tele, manaya lola e ole o mamanu i o le tatau. O mamanu i o le malu.
Le langa le ngoko fa yak wai ko do we have the camera one more time. Say cameraman, come on, when you hear me talking, say describe lang or vessel ngan Samoa. There you go. Ole mamanu ia, ole malu, ole la e le tunu. Esi sila mai ile ile ole malu ma le tulanga ole mata ole lau mei. I mo sila fia fo ia auto. Wingo mamanu. So it's the eye of a turtle. Le ato le malu le tu tonu lava le ngaunga vai o te maitai. I tu o le tuli. Na ita o toi. Ia, o tau sila fia o tau ta maitai e fia le malu. E iei winga mamalu o mea ia. O le ia le o le lau mei, o le ia sa. O le ia sa. Lono winga. It's a sacred fish. Ia Samoa, le turtle. E iei la onga significance e mafuai ona o tau la eia, le la ei lea. E se mai fo i mamangu ie le tatau o le tama, po le tamatane, o le ali. Ai o le taua lea le mana ia wa onga vasonga ngana Samoa. O le mata o le ia sa, po le lau mei. O le mata ao ina pa ia. E pei e fōlinga mai ua sātia se vaenga mamalu o le soifua ma leola. E whaakusa ila ia e leanga nuu le tāua o tauta maita ia ko ke la e ia le maru. O winga, e re se me ke haru e ke whai TikTok solo ai ma e whaata alonga i vai e whai ngā lola e. E au ngā fo ile nei faʻasoa e tāua, te toe ti mata i le upenga ma e toe realizinga. E re se mea e ke show off ai fua i le mea. Ai e whaataua a pa ia le mata o le ia sāre ngā ma le anga lau puipuinga. Ia ua pa ia fo ua le malu le la ia le tunu. Ia ua lava ngā mea la. O le si vaenga kele join the loop e foi vau ese second semester. La mering ka ulau mai o le ia sa. Le anga i le songa a ia ni tangata. O le ia lea. E le a o ia o mamare kele o ia kau ke ai are pepe mama ai pepe kau ar kakamakua. A le ia lea. E le a ai ingi e le so nga ai e o i makai e le a ai ingi so se makai le ia lea. O le ia lea. E ngā o au ngā whaapae ma tau pō. E kausa sami le ia lea. Ai mai se fo o se tamali i ta hau o le nu. O le ia mō ka maika. Le anga e pau fo i leo le ia na te tulo. E whana wina e te leo. So o vahenga o mai significant anga i le soifuanga o le. Tamaika. Or ka maika. Ia. Me veri tau. Ma ngai e whafsili. Nisi vahenga lau te le manera lo ofu ia. Ia. Sai lava. Iyo. Wa alu runga le value o le ofu. Auction do le ofu na. Auction. Ia mai nei vai aso. Ia. Ba ngai pisi kele. Ba ngai kele le sisi ngā fua. Ia. Well organized. Mana ia tatou whamoe Iyo e whaaftai tele fo i le lango le tunu. E ana whai atu he o lo sisi ngā fua. Le hei loni vaenga whai. I one. We are one. United lo kako. Ai kako oe. Tau te fia ona ole. O tatou ai manuia. E whamaile tala le sito e ina. Ua tatou ai i mea tatou te le inga lue ina. Ai eila se mea kako ke whaia. Kako whaakaua inga ma whaamamaruina. Ia, ala fo atu tāpenanga fo i tofilau nei tatou Community Watch. Whaftai lava asiata. Ia, our news. First up is New Zealand Foreign Minister Vavasa Manea Winston Peters has just returned back from Samoa after attending the Samoa 64th independence celebrations. While in Samoa, Mr. Peter met with the Samoan Prime Minister Lauli Lemalia Toa Polatai Fosi Schmidt. In the budget 2026, the government has increased its support for the Pacific region with $109.75 million for development, cooperation and humanitarian assistance, also at $20 million to host the 2027 Pacific Forum Leaders Week. Masai asiata male ataua. E se le matano fie o le vainga
a representative from the New Zealand government at the Sisinga Foi o Samoa. Matautia. Ioi. Ole upule na tolo ole upule masanina ko mengi ia le rumoenga tele ai yanga ko mengi rungo posta tangata. Makaukia. Ole upule le ia le nae fa matalaina. Le tulanga sa ia le sisinga fu a Samoa. Yeah, so e mawai. Ioi. Mawai e maofa. So it was lovely to see Wawasa Manaya there. But mangai foi le vai aku I le alofa le malo. You know, I le kako budget ne mo le luongo. Le increase mo le foreign aid I le Pacific. O ke loa, o Wawasa Mangai is very supportive I le Pacific region and very supportive for I kako I Kanaka Pasifika I New Zealand. E kele si departments there wa kipi. Ne increase le aid more I kako Pacific ma. So that's very telling. Langa ngaluenga ne fai. Kau kala ngaluenga. Malo fa'aftai te le lava. E sa o le leilo finangalo, e te lofo I e lango le o le manai o le tula I mai ma le vā le leile nei o tatou ma ni usila I tau o le mai I le sui pā le mia. E a wawasa manai ia. Ia lena te whaalongolongo tu fo o tau panu mai e le saunoanga le fionga ia anai a whaanai Samoa. Le tūlanga fo I le o le tangata lea lena mua fo I tau e a whaanai lo na suafa. E lango ina. So se mea e ka ua koe Pasifika ma Samoa, mua rola lango ia I le fionga ia wawasa manai ia. So, whaavitai le sootanga. Ai o le ki umo nei mea uma. O le whaafai ngofie fui o le lango mea Samoa la tauia. Sa o le lei. Eo, ya wao le harka ko mea la whai pe atu ma pounds mai. Atu ma pounds mai. E le fia vea fuingi eit, e le fia vea ngi fisosoang. Ai wa tili na fia langi usila ave fisosoang. Nanga le vai tunga e tali mana o ma tali le leia fui. Ma la fui vai o kungi usila. O le wha o ngā le leia. Kako makeki reng fai e. Ai tatou makeki a ka kolo wai. Saulele. And I think the transparency and the work that we see, ma ngai o vai aku le relationship there sa ili whaanga ili pass. I can see that coming in intuition now more because it's always been there. The Treaty of Friendship I Samoa ma the Malong New Zealand. So it's really good, great relationship building mea. We should have utilised this a long time ago. O le mene, we should take full advantage. Le avango nea. Manea. Sila mo le iba fo I mo le afa miliong. Ioi. That's for the whole Pacific. Ioi, mo le Pacific region akoa. So when you think about it, ke lofo mafau, whaai le lei I kangaka ia e manguia ei, kako kangaka Pasifika. Not only all I Pasifika, the Pacific region, but ngai fo I New Zealand. So that's what I'm saying, you know, I know se kausanga fo ine o le kausanga le pāloka. Yeah, le pāloka ma le poko. Pāloka le ngaka ne e au ngā e kākou, mo mea mo kākou ngaka Pasifika. So I think it's a great thing. Na tonua, na utosi sila mai e lunga. Paketile na le ua doe tu inatu. But it has increased its support for the Pacific region with 109.75 million for developments, corporations, and humanitarian assistance. Also, at 20 million to host the 2027 Pacific Forum Leaders Week. Makaukia. Yo nga kako vai pe fisi kako me kipia ku faskekenga. Ioi. You know, o kako Pasifika ne laka mai I New Zealand. E kelele aid ave all that side of the world. But look after our own neighbours. And after all, you know, o kako cousins leo I tangata whenua. Ai sila li ataua ma nei tolo tomu whai a mea ai vai. E le aia ma se complain o ngi usila. I ngei mau milionga se lau mo fia le alu I fafo. Ai nga o Samoa e complain isi pe a koe aruanga I se furu a whiko kongo ngai kangasa. A whai longa I o le fu ai whamau mai maula ku pere whai fua I o ia mea. E tato vai e atu nui whafolai. Alu se lau milionga I whafo. It's a long-term game. Yeah, vai mamau.
alu aso sau aso. You never know, the times are hard and the landscape of this world has changed. So we need to work smarter. So I like the relationship that I see with Samoa and also with our Trade Minister. It's very telling and it's great for the future. Lumangai o New Zealand, whapea fo i kako, ngaka Pasifika, ma o fo right in the whole Pacific region. Ar tatou tama lea, nei ataua, ka iro ia o lomi tofi lau po o se rua kama. Awa uia, o lau kama o lea ka lea mor kausanga ngil paro ka New Zealand. Wawasa mana ia Winston Peters. Yeah, like ioi. Kako oe kulei, ole nano whea tula o tala. Au tatou iai I le vaenga lea. A kako o ngei le siksengi lang ki angei. Tatou, yes, o tu yono nga se ia siksengi. A e le mafai fo inga kako maua siksengi, pe a le mo mia le majority o le parlemengi. Sa olele. E la kou ke votinga. A e kou ke se le fia Samoa. Or ko inga lea nga influencing a ko ar ko kele. Sa olele. Exactly. A wafo ilanga o yer king me ka e lore le ia le national ala ko whakawhakafa. E palaru I lesi election. Pe anga la ko le lango inga. A nga o nga saua wa sama ngaia. Kalia. La fa lenga o ka ko umanga ko ile farsa mor ka minga fio mer ka malo a le tau. Ele I sau dunga re news ke le nga mako loa ile ka dia wa sama ngaia. Nga o nga lalango a me mongi fa le pa ia nga ro ngia fa pe. Ai nga o nga lalango mai a wasa mana I le green. Oso mai mali New Zealand Act wa fo ilanga I ro fo e si mo po le ale fai le mela ye. Punga mai I ro mare national. Ioi. O le ale winga o le famitalanga. Tatou mana tua pule ai o le manga kua fala e o pe upo le tunu. Wa le vanga kau kua fo sia ko inga e mai se ole. Kako kamale, ora kamale hakare mo ngi paro. Well, kalal palangi, walk the talk, not talk the talk. E na tonu la. Na tonu lo. Te le vaenga, o foi le visa. Kako wo le visa le free visa le kau alanga ia sko ingo foi anai mal to tele. Na no o tu ai la lo o ai nga fio mai fafo. O ai nga fio mai fafo le falo le malo le pale menge sa fa fe lo ai mai. Ma kali mai le o ko visa ele isa kulo kere fa ya to se si tu ele isa fa fo se su yo le lepa a ole angoa yo sa mo ala e ta pa time ave sa or ka ko fe au ele isa fa fo ka mel ele yo mai fa fo ngisi mangisi o nga sa fa nga sa fa fo ia va sa mana ia kali sa pa ia le mai wi nga ka ki va vai ma wata fo ia le pa lo tai la va vai tu nei tau sanga e king me kar ka malo ele mafai nga ku nga se leipa ele mafai nga ku nga se national lo ke le making the government foi le nga ola ko walong e ko ti saida foi ar ko ya ai si fala ke le ko si kai mi ka ko foi mer ko community watcher ano la vas yata. Yes, and next up we have the Samoan 64th Independence Celebration in Auckland was well attended by Samoan community. Special guests included Government Minister Casey Costello, leader of the Green Party Marama Davidson, MP Tune Tuono, Mangere MP Lemonga Lydia Sosene, Takanini MP Rima, New Zealand First President Julian Paul, Auckland Councillor Daniel Newman, and Matt Winiata, and Manurewa Local Board Raywin Bana, and representative of the Sikh community. So, congratulations, Asiata. Whape foile fongo fofo tuo Samoa. Esele makungo fie ma esele mamalu le organising oko Independence Day. I was overwhelmed compared to other sisinga footwas in the past. Was a game more foine over A'e. Wa ye sui esse or Baki esse. That was so good. There was, Rima made national, Minister Casey Costello from New Zealand First, Labour Party, Bonga, Lemonga. So it was really, really good seeing the diverse of all the political parties there. Malo lava li alofa whaapiko, but it was great to see everyone participate to ilikako sisinga fua. Malo. Malo fa tai stai foi faso atua ia le sunga le atu
Wa e maua tonu ale nganga le lau fionga to filau o vi inga fo ile tua fa tai le fa pito le fionga te fono to far vai malai asiata tina e va ai o ye fo yo loia. Ia me se fo yo le committee fa foi. If we can have the photo of our photo committee up, that would be nice. Ole le for sila mai ole malu le tunu. Ole wingo fa trela utala. E fo le matou foi tu lai mai. Ole nau ta inga foi. Ele fa pe e fa to na i ma fa le au ngai vai nga na tau wasa mai mo molia fa malo ye na moi malai il tatu fo tu. Ai o le matou no ta inga. Ia si itia i si matala langa fo. Mana tua mai fo. Ole whainga o tatou sisi ngā fu, e te tauna tatou wala auri ei naini tangata SMI. Awa e peor kele au fo sisi ngā fu ango kawa ika iei. E wala auri a kako mai Samoa, e koe wala auri a kako. Ai wa manatul whato whala inga le fionga i le teitai fono. Ia mar komiti whafoi. E mana ia. Ai kako wala auri e inga le malo o ro kako ngofu hai. Walanga o le fu a mo Samoa. Te taula na fai tatou guest foi e tau te wala aulia ina nisi e fai mai. O le nganga foi la, aua nei whapito manu ia tasi, ele whapea foi tate whato se si tu walanga o kele au fu ang kako o mai e. Ko kikinga o le leipa e wala aulia ele a whaina. Ai ua manatu. Aua nei whapito manu ia tasi, launga kasia uma, paki uma, ela na ave uma ia le wala aulia. O ila tau ala na tali mai. O ila tau foi na lena sila ia fa fetai ia le national wa o ka mo an confirm mai va sa mana ia Winston peta a week later ile masina talwai ia ai to fa marulu mal to ina ia ono la wa lu sa mo vala ulia mo sa mo ia ai fio mai lor ming skale fa ko afo mai sa mo min stout duty ia le to sila mai ila tale can we have that for o ming ska for seniors yes ole min stau tutor ole so min sa lango leo ia ole fono tu ale ia ole mato fono tu na to te sila mai ole foi lai mau i le ta fatolu ole fionga ia pate de far mai ko le o fu lanu liuli la e mai pela we liuli o i ole te fono ole maftanga so fa tasi fa fi au ole fionga re kone sula ole isi vaenga le ole ta fatolu le ia male a fionga i te fono le fai meriska fu mumu o ngatono te fono la le o le tatou fono tua ia le sunga loia po le to fare swa fare vai malaya asia tatina ia mare komiti o le te oloa la tu mai tua le tamaita ia tu sani le fai a olani ia mi kaio o le sui te oloa o le sunga ia le atau savea o le Harrington lavea o le sui fai lo tusi ia o le fionga ia fui mono le va patele mal te fono Rita a Melissa ia o le fai lautusi ia wa tofia i lo fatauva ia male tatou fau tua lo ia le fionga ia su a tolu mana ve misi ki sua mar komiti o sui te fono sunga ia lori tamata i fo ma yo lo tu mai tua lo di mesepa ia male tatou komiti a to se furu tolu e o fiai le fionga ia mataia vena suisala o le fionga ia sau ainga o lo apu waita ia o le fionga nga fatasi ia fui mono faala ia ma le sunga ia lufi manuo ngaloma luteru vili mal mako kama ko kasila malanga i Samoa o le tofa ia lofono ioe ia ma sui o le tatou whangasa la e fai alo amu mai pe ia o le prestine ia fiu le tufunga ia me se fo le fai lo tusi a sa malai a saipa ia manisi o fai aonga me se suri fo lupe foi vaes a o komiti le fono fo tua le sa tau ava me ina le tatou se singa fo si le fo ina ia sila mai le tatou community sa le ia mo la tu sila fia fo ia ila tau fo isa nga patia ma tu mai le a tau am to fila o ma tau na ni vai malima au na ile tu no o me a fa to fala ia i fai fe au ma le official con sula am se fo Samoa ia o me nga ka fi kuri solo i ma tau ia tau fa tu langa ina ia
ata mai nisi porkalame lelei ma loa ia mo le tunu Malo. O le mea ki whiawhi ai. Well, you guys are the new selected whono whawhau just recently, but yet it was well organised. I love how you had the market outside, where you have more storeholders to mix and mingle and more le community o mai, but that was the main thing I picked up me le asonga. O le makango whia vai aku, all the political parties sitting up there, councillors, local board members, so that was a really good mix, and so well done. Malo lava. malo whawtai ia Yeah, and next up we have the Samoan Language Week, as well underway across New Zealand this week, celebrating Ngana Samoa through events such as the Whangasa program during the Samoan Independence Celebration in Auckland, in Lupe for 4 Vau Ese, end of the second term showcase. This year's theme e a fua mai maunga te tele manue o le nuu. In English, meaning from the high mountains comes the blessing of the village. Asiata ma lea taua. Can you elaborate more ili winga le theme whamanmole? ia le tau e sofi ngano le mafua mai maunga te tele manuia ia te rola wa mata mena ia so fingan Well, pau me e ka ke ma fo fa ma fo le wa ka ke ma fo sa mo me ka fe vai vai ia o le vai mangingo sa mo lunga le pela vai fo ka ke ka fe mo ka a me so ngu I lau ha mai ka i kia vi i sa ngia kuma o vai mangingo vai sa mo lunga mo Fresh water. o le manei le se le o le ki o le upu e often e misi e tangata o le teteli o le whaupunga wha Samoa ma le whaautuina o le nei vai aso e a fua mai maunga teteli e iei maunga ai le ke le uma e iei maunga ai le ngi maunga e manguia a o maunga ke le lono winga e iei maunga e tutu i whaau vai maunga e iei maunga e kuku wha enga e i foi maunga e kuku wha maki a o maunga ke le o i ngala le fua i eiru whainga o le aranga upu o le tunu e a fua mai maunga te tele manuia Beautiful. a pepe uma vai e ka kafe i lalo o ngā kafe mai lea o le vai mai kumu maunga e lo fia e le ngaka e wheingu wai ka ngaka ai whaasusu inga i male lau ele ai a o inga wha le kongu e le o le vai la e kafe mai e wha le kongu wai la ngai le eise ka ngaka valea e vai a kuai parpalare vai e kafe mai a ingu rava ai o le wha le kongu a o inga solo le maunga a o inga solo le maunga kere nga e wha le kongu umala ale le tau te sirisila i nā turu o soifua a ke kele ngei la ki munga ai se isau le vai mai runga o ingai ke maua ele pure rainwater wafo ilanga e sau e fiota mai ai au la au e fiota mai ai la au la au o le king o le la au o le la au o e kuai fiota e sau ka mingi ai sau ai la le vai e sau manging ai a o la inga le ngalulu inga ai solo mai la o inga la e feli wa inga i ro le afu ai upo le tunu e a fua mai maunga te tele manuia e a fua mai fo i maunga ke kele a o inga solo Beautiful. o le wha winganga le na kai la kai a mai lo ele taimi le nei o ai maunga te tele i tatou wo wha le malo o ai maunga ke kele pe aka ko wo i le malo a o le malo pa le mia ka pengeka pa le mengi ia wha masingo kusa wha o le nauna lau tele o maunga ke kele nga wha le malo ka ko wo mai le anganu wa ka wha koru lea ka ko wo mai le anganu o ai maunga ke kele a maka mai runga i kama ainga sau fa inga a inga o Samoa fa sa o sau sau ko kongo ngu o kanga kala e siri anga ye le ngu la ngofu fa sa o sau kongo ngu ku ua ma fai upu ma ko o ngu
sau ko kongo le ainga o le sa o le ainga fai upo le ainga sau lava me ka o le ainga ko kongo le ngari o ka ma le ainga wa o maunga ki kele nga na ile fa winga ka ko wo ka fa ko e a ko ia wa o le malo o le anga nu mar kala le lei sau le kala le lei o fa uru lunga o ka le sia a le lei le la ko pule anga e le fa por kiki manging o le sau ila lo le upo le ku sau le lei ai a o fo inga por kikia mai dunga i maunga fa kulango le ka o kai kai o e ka le sia o e soro me ave ku ngo kang kang mi o mar ko ke ya o le fa lo ke le nga ma lo lava of kai asiata ar fa ta wo inor va sor ngan samo very good. And just our last item here, congratulations to the first 10 families that will be moving to Taupo as part of the Pacific Workers in the Regent program. This is a joint initiative between ASA Foundation in Auckland and Taumata Research Limited in Taupo. The initiative helps address the social and economic challenges faced by Pacific communities, especially in Auckland, with high unemployment and housing problems. Another 10 families will follow, helping address employer needs in Taupo while providing Pacific families an opportunity to thrive in new environments. Asiata o te loa ngasa e after le fongo ne sa yei le group ngasa yei. Yeah, what did you think about them? They were very excited and very inspired, and you had a few fans there as well. Fia poe aka maoe. Moni fa maoni fa tai I la to fa tai fa pito fo I le tatou team to filau ia I le ASA Foundations. Ia ma le tatou taupo team employment. To tui foi lunga fa mo if you can have those photo up say fa ya tuita the same photo of those people going down Taupo. Yeah, ole fa vitai. E fa vitai tele ya te auto I le lango suaina o le tatou vaenga lea. Yeah, ole la ole vaenga I le lo. There you go. Thank you. Ole la au I le lo le tūlanga o le tatou the first team le la au I le lo le tatou Taupo. Yeah, or ko kele ke malama yai wole fungo ko va I the community. Yeah, onisi foi o Samoa, onisi o maoli wa le fa pito manu ya tas. Saulele. Ai fa fitai, ole au sa ili manu ya lo. Or kulanga I o nga ruenga ko kongi la wole lei ma e alwa luma. Ya ai fa fitai te le effort I me se for so swani. Faiva to filau so swani tatu community. A o fa fofonga mai ai la vaenga le nga makopo ya kai o. Le au Samoa. Ia o tō wō le lei e whai le lei ngā ruenga whai ia mawhai. Ia o tō wha maoni ai meise o ai inga wha mole mole. Au whi ko ke aku kou wawe ka fiki ro pengi puru makau le roa. Ai o atu ave umaro tō focus ma le malosi e ngā rurua e mawha putu ma sefe ke roa ngā le rua kōru kausanga kou ke le roko o mai wha kau kou whale runga ingi. Absolutely. Iyo. Ia na tautou mai rore tau whaftai mai a mātou nei whaftai mo le whautuanga me se tima i. Pa ora peste a te auto. Ia me se fo o ngai ia uo ia sa o kamia I resipi ko e ko kamia e fo I resipi. Ia malo la whaftai a te whilau mo le vanga. Malo lava. Ia, te lo paulo tatou te whilau anything else mo tatou? Yeah, no, that's it. Tonight le Aute Bangele is got the mid-year showcase tonight at Mangere Central Hall. It starts at 7:30, so go along. It's a gold coin entrance, and that's ngange. Whafteitele lava. Tatou atu nei tatou notices. Whaumaileo nei 2 minuto le tatou por kalame. O le tatou whaasifianga lea se I wai mai runga tatou notices. Whamone Carl, if we can have those tatou whaafif le na. O le tatou tui inga mua le la whai nei le weekend le nei. Le tatou tui. E whai le weekend le nei le aso tonai. Aso ono. I le tau le iwa I le tai au anga I le afo le lua I le afiafi. Ia, Samoa fio mai. O tui fo I le le tatou. O tui o le tatou
fo ile le waka ngalo ko ma ukala le fisusi o tuia mo le tatou flu vaccinations mo kits ya ma tatou so skoi nga kuia ya a me se fo fa nau ma tatou matua ya aso tona ina fa ye tatou tuinga le address na tu na tulunga next ya to va tu tatou fa sisilanga lea ya mo tatou fa taunga o containers ya mai au se talia o to ie to te fie vatu ia tatou oloa fu fa ele leanga ya mo melepone sini a me se fo io Brisbane fa so taili tatou numero na tu na tulunga malengang fa lalo ole faasisilanga le faasisilanga mai le tatou ainga fast i Wellington ole faafitai e tu ina mai le tatou mafutanga le ainga fast ma tu te momoli le anga faafitai tele e si o tatou ainga fast Wellington i le sua sunga le faafiangainga ma fatua tupu matamali i fatua matausi ai mai se ole awa te tele o le mafutanga ila autou langolango fa aulo mo si o tatou fonutanga ila aso toa i ina sama vai atu nei e pei foi o le foitau e a fuia maunga te tele manui o le nuu from the high mountains are the blessings of the village o le whamalosi ale au auna le tua i le aso tonai ia maua e i tatou le tasi i le ngā luru e whaatasi whio e ai ia male whea fani sa soa le pule a wafua fuanga le lei mo le anga ilu mo si o tatou maftanga e la inga fast Wellington mo so tatou sao o le whainga malo e maise si o tatou watu pele Samoa whaftai tele e whamana tu foi le tau sala a si o tatou ainga i le aso lua fitu o iuni lua whilo sumreono i le St. Anne's Hall i Newtown i le sumaratasi i le taiao o le ato e longoi natu ta penanga uma o le tau sala i se taimi la ta mai alo fangia e le atua tai atulo o tau soifua ma se mātou wola i le aso tausia ma le whaalor tele o le laulau o le fast a inga i Wellington o le tatou whawhiwhianga lea o le whawhiwhianga a le fionga i le whanana o le tama le mo'omo'onga whanana Jerome Gray o le lana whawhiwhianga lea i le pō lea e tasi i le nofuanga o le sina lei Reef Resort a so ono o iuni no wingo le asotona nei ia lua whelua se fulu maleono a fio mai matala mai au ia purchase door opens i le ono i le afiafi a mata whawhiwhianga i le fitu i le afiafi buffet dinner included lua se lau lima sfulu tala per ticket tolu afe tala corporate or group table ia whatau sau ticket sales close on Thursday whawhiwhianga ia a le fionga i le tama le mo'omo'onga o le kamarenga mo'o i asiaka i le makohu o le suafa o le whanana ai ia leo suafa i le sunga ia Jerome ke whapesesi ai o mako whaiase lei o le whaaranginga leo le suafa whanana o le alo o le lilo maiava o le tama o le mo'omo'onga asiata wafu o le suafa whanana o le tasi leo le li ita ua o le matonu i satu paitea i le pitonu o satu fia ia o se tapa au e whaitau i ele no nofo o satu paitea so a fio mai matala mai au te fia fo i whao ngare nei avanoa e whaalau i loa atu ai le whaafiafianga ia a le fionga i le tama o le mo'omo'onga ia o le alo le lilo maiava whaanana Jerome Gray ia mai mau e peango ingei ia o lai Samoa ia o to umana i Samoa ia malanga mai fafo a fioane ia awale lango lagoina o le whamoemoe ia male whamanuianga mulimuli e momoli atu i sia uso o le onofo vnei ia au le tofa ia au tiu o le sa whaia nofo fo i whale latai i whale vai ia whamanuia atu ai le sao whai ia a le uso fo ia fisika kalolo sa i le suafa tuisa longo o le tuisa longo o le te vai atu fo i peia o si uso ia
mano le so atu ia mano mar manga wala po le so ku le ka o ia la utau vai atu ia il so fa sa valu ia ole foi sa fa sa valu le fionga le par mia io ia il taia o la sto na ina tene ia ole fa la nginga ole fa sa valu e to tonu o sio matou nu i fale la tai ole matua mo po io ole matua mo po ia fa sa valu ma ainga a vai peau ma salu ia ai ole faalanginga ole to fitu ia ole matua mo yao ma nga kai me la ngor veso ngana Samoa ele le fo iona mala mai Samoa i nai vaenga ia lo no winga o fale la dai ole faalangina ia o fa savalu ole matua mo po ia ma ainga ia saluma vai peau matama tau sala a ole fale fitu le aina tau ana soafa e fitu ke fu ko fisidi o soafa fiku e fa alu pele fale fitu le aina tau ana ia ole misa ole anai ole nanai ole lupe matasila ia ole taefu ia male falava au ia male leala i tangomoa fikulai o lo lako faalanginga faaloko i fale o le matua mo yao io kaua o kama ia la tau te tausia la latou tama le e faalanginga o le farefito la ina taua ana ma le latou tama o le latou tama o le tui ma le lifano tamale e mata no nofo le fa o ile malo le temile ya lava foi nga me ke wa la ku fuang si mea o le la ke le foi ma me ke roi ngi yo le ba ho ro me nga o no fo foi esa no foi se uso talo fai ya tu fa sa valu tu po fono ti a po fonti tu po ya congratulations for ia mo to ma level ainga sa fa sa valu I fale vai no fo sa fai ia fa tai fo ia ile to ina ia fa sa valu poli ia fa sa valu yane mo to ma lava ia matula me se fo ainga ia fa sa ole ainga I fale la tai fa I fale vai ia mo moli fa malo ia tulanga se ia ulia so fo ko ko mai manka ko waka ia le te vatula I sma famunianga ma le ataua ia o angi ro fufu ngaro weekend le ataua kele fale kai o minga fai lo fale ke fa ko fai fale mai ali le masinga wa for me kai koru kura fai e ba ke fa ko kai lo fole o me fa ngor fale fongo pe ko kusa me fa ngoro alanga le fai fa fongo to filau wani fufuanga le vai aso weekend ia o le askonga I fai fo ile a nga le aute inga I Weymouth Road I Manurewa. It's a free initiative mo ka maiki koloko sanga kui lunga ia o le kasi fiku o I Weymouth Road fai asu aku ma vakuelo whanau ia le na mo molia tu foi la fa malo ma la fa fitai I la ufionga po la to fate vanga e tu sa yo le tapena ina le tatou le aute I faafiafiaga I le foi aso au le tele ia ai maruia le atu le weekend awana ingalo le tatou tuiga nei le weekend nei aso tonai ia a matou faatofatu nei vaga o le fiafi lofa te le atu asia tale atau o matofilau faatofa faasoifua te whaasaifua Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. To Mount Hotel of Fire.
I say yo upese pese atu mafai matala. Lo mutamo fiele mafaya upuna fa matala. Uanu berata sifo ioe ile Pacifica. La Samoa La Samoa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. O na e a nga ine I lau tūtau wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulo whalero lea I se wa inga e matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale olo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau se furu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se whaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP kwa. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.
Mo le whaongaina o le talo whawauti. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lava and welcome.